Hallå. Ja, god morgon. God till dag. Det står till att söka alltså eller så står det av i FS tilltagen som vi har valt att köpa 4. Och jag vill önska dig alla vara välkommen och välkomna att få det allnäka på så det någon och en särskild tack till Klaus Winter. Det kommer här upp och är professor och formann för rehabiliteringsforum Danmark och till Selbjörg Fitzberg som ösne kommer att greja från Friday och det är så Samuelsen och kommer ösne ha en framlöva och ösne vill tacka fyrskiparna och skrivstolare kan man säga redan Nämnfjall och årstöra Helga Abrahamsen och egna Helga Abrahamsen. Förjon fast hetta virka. Sannløgjen at rehabilitering er ikke til rævfesting som folk i Førjun landjast etter. Angen er at vi skulle hava rehabiliteringen av virka og kunne øtlund til fremme. Strømmingen rikker seg det til. Sambandslokkeren har sett rehabiliteringen som et av økjennom i skulle få av virka og som en kjølsaker og tøyende parster av vidtjærtryktene i flokkeren har sett av brettan. Vi må i det til å være stedfesta at større avbjørninger i okker helseverket. Vi mangler kommunelaknar, vi mangler serlaknar, vi mangler neurologer, salarlige helsan at det urskilt, og ikke minst rehabiliteringen ikke alls ikke eksisterende, så i ødelen for en øyelig lavun støy. Helseverket skal virke, og det en av tøytninger mest og hotna støynen i okkara velferdssamfunnet. Flere penger skulle settes av til hese i økje, så vi vil ha okkara sjukhusverk at virke for jødel. Sambandslokkeren vil tog sette nøyere ressurser av til økje,
Og her var det avgjørst at vi hvert år fremetter kommer 30 millioner kroner eika til hese gjørkene, omframt av vanlige framskrivingene. Sambandslokkeren vil vi hæson sette versk og en vidtjere trygt for alle føringar. Målet at borgaren får vidtjer innan en måned, og vi vil ha bojerøyer avmarskar mest møvlet. Sjuklingar vid salarlejon og likamlejon sjukon skulle lykas tittlast og i vidtjere tryktene. Lykas og sjálfsagt som det at öll har ekgang til allmänna tjänster som til dem skola, halseversk, allmannaversk, så skal rehabiliteringen være en sjåffølge som öll har rett til. Vi har öll haft ankran, og hever sjukor, vi kjenner seg av endelig bojetøyna, hon skal sjálvande bortebøynast. Det vil være til firmån for jokken öll, bæge, tan rakta, og ikke minst omkvarve og teg som rundan vi kommand. Hetta snur seg alt viljötna tja de ønstakka borgaren, tær og tøynun at koma skjótast tilbyr utatur til å virkje og virlet loiv. Tøy er sambandslokkere 64 at detta skal fås av virka, og okkara vevn at ærer flokkar koma til å vi snattersnun som vi nu setter versk. Manglande vittjer kan i langtene gjøre styrare, til folk slipper ikke atter til arbeids, og ofta når få folk troplagare dreiast vi, bæge likamlige og salarlige. Hetta avvarskar ikke best an rakta, men øysne familjenar og alle relasjoner til vikommande, tog et en vinninger for öll, og ikke minst for samfellet i farger. Sambandslokkeren for å virka fire er bojelistar til sjukravittjer generelt vera stitter, og at rehabiliteringen vera en sjálfsagtur pastor av vittjerne. Vi standa vi okkar atlan vittjerartrykt og i samstarve og gjennom velvirskande røytsfellesskapet. Takk for det. Ja, takk for det. Og så det Rosa. Vi kjøper ordet til henne. Ja. Så det så ja. God morgen. Jeg er omøtelig glad for jeg synes at det sånne folk som har kommet til. Hette være, vi sier at det hette være et åra lengst tro at arbeidet vi i rehabilitering. Og nå har vi endelig finnet sett det ordentlig av dette. Innehållet det som jeg kommer til oss om, det hvor vi der, motivasjonen, politiske oppgaver, arbeid og avbjørninger, støve løsning av rehabiliteringsøkene, politiske løsninger og formelige karmer og påskap. Og det utrolige tøytninger mye som jeg sier her, at vi holder dere her oppe. Det politisk, og det lovgaven som jeg halte meg til, og ikke langt nye. Jeg har utrolig stor virring for de arbeidene som folk gjør til dagligt, og det som folk gjør til dagligt det som regler som det har fyrhaltet seg til sida, og hva du gjort han eisende løyda. Hvor vi til? Endamålet ikke lenge ut et nøkron, hvert stånden eller fagvakken. Endamålet at få en løsning på de støvene som vi der jo i det. Endamålet sækligt og ærligt at løse støvene som folk og familien er jo i. Til ønsken i at vi kjenner ødel mer eller mindre i omkran som rakter. Og eldre vi blir, tattar kommer det på. Endamålet eisene kommer vi noen måneder til løsningen. Som kunne tjene vi her og nå, og eisene lengsikta. Jeg har møtt flere folk i næromkvarven som utrolig herstrakt. Det er mindre mån og i større mån. Det foreldre, det bøten, det søsken, som i rettligende tropen støv. At bjøve en politiker inn i sitt liv, det krever ikke at vise sånne eimaste og ganske troblaste kjensler. Og som politiker kan man ikke lete seg gjengen fra boi, til at det forplikter. Du ikke bare skapt til å sette verden til å lurt etter hvordan folk har det,
men sannelig eisende at hjelpa til hvis det blir til. Og det har vi så ser som en oppgave. Det er ikke ivig i at det er noe som er brennende for som politikere. Det skal helt ikke ivig i, og det er det som bare reisen kommer vi, det er tingbalkeren og baklandet samt på slåttjen og stenter 18-4. Alt det arbeid som vi gjørs nå. Som sagt, så er rehabilitering til en politisk oppgave, arbeid og avbjøving. Det vil si at det er lovgaven som skal ligge 18-4, så er at det blir til at virke. Men det tørver politisk konvisjon og normal strategien. Det er noe som vi kan ødele samt om. Førjer er jo et velferdssamfunn, og det er krav at vi tar oss av de sjuke og de avhjulpne og veik. Vi må få en lovartrykkende rett til rehabilitering og sette pengereisen til endemål. Det er bare tingene å henge og løsle sammen. Det er gjort rønter over at gjøre en iverskipet rehabiliteringslov, men det er bare ikke amal politisk. Men man skal ikke gjøre opp, man arbeider videre. Og sammen bor vi under Grandaland, så er lengt åter amal tja og av rehabiliteringsøkken. Og det er ikke løgnet at sambandsflokken er en social-liberal flokker som tykker apert, og det viser vi det sin verst. Og det vil jeg gjøre i hessen støvne. Det har vi sagt at det er omlai 5.000 folk i Førjun som har bruk for rehabilitering, mer eller minne. Hvis man hikker etter alle uten utveisen og skje, så kommer jeg til å tale fram. Og jeg har i 2 måneder omføren spurt 2 landstorsmenn, Hans Pallastrøm og Karsten Hansen, om tale 5.000 eisene i Galdant. Det er svære som jeg fikk i løgtingen, at det er ikke minne enn det. Eisen har vi spurt en ivlakna om hva han meter tørven om tale 5.000, 5.000 ble vi ikke etter, om det er reelt eller ikke. Og han sa svære var pura greit, det er ødelen ikke minne. Og hvis man husker om at fra 2006 til man tåser om 5.000 folk, og man husker om hver tilbud vi tar, så er det ganske mengslutt i førjen. Som det er, så er endevending Petter Sunter og i 3 lovarøtje. Det er sykehusverkje, allmannverkje og eldreøtje. Og her er så underleggende kunder som viser av hvordan man skal sammenstare vi på en annan. Men at de røntgen som er, så er det ikke godt nok. Og det er ikke lastet noen starfolk om 4, det er veldig legend. Vi har unga lovar til en rett til rehabilitering. Og det er ganske en årsøk eisene. Og en årsøk er det at tjene sånn og rett ved en raksarjøtta. Det vil si at det er ikke penger etter, så er heller ikke penger etter til å være tjenester. Og sykehusene det er helt startsøk så er ikke av tvørfaglig samskipende for hverandre. Det vil si at det er til ånden som tykker hånd om den hverandre. Det har ofta sagt, vi tar øyliga tatta relationer i förrjun, vi tar också öjliga nekve av kvarnøren, og vi tar gå til det tingen. Men vi glömmer at om man har tannhoksen rått, så er det otroligt kjøtt at det er det även som brenner ut. Og det er ikke det som innslitt er at man har bæge en raktan, sjukraktan, og så eisene fettler til även. Innenfor allmannverket her er det boje liste til endevending. Her er ikke heimel til vedlikehold og fyrbyggjende vendingar. Og det må være en misskylling som er hendt i samband med det lovarbeidsplasser. Det har vært atlandet det skulle være. Så det har ikke vært noe greit. Eisen er det vantende tjenester til mangel på stolstimer. Folk får ikke stolene som det kanskje har mettler skulle få på grunn av manglande 8 anmølos. Og ergoterapi vil ikke driven i noe høan mån og ikke noe nekv helter i heimen. Røkte stål til en definasjon om hver gjør kvært. Og her er det så eisende trobladjen som viser i
marskarmaten med land och kommuner. Särskilt det som är under tjejtrus. Hver tek seg av røkteroppgavene og stolsoppgavene det skal pettas under, eller skal det være sammen. Og i verlagen tek man ikke hatt for kvart i tørven av personene her. Anna tilvildarligt, og det taleundervisning. Det ikke en rett til det å få taleundervisning. Det ikke en audiologopeter setter i starv. Og det heller ikke sypa salar for hjelp av sjukhusen. Det blir til i en avvisning mån å kjøpe tjenestene om taleundervisning og eisene til salarfrøy. Men stendt man ut i støven her som du rakter, og ikke mulig å samskifte, ikke dårlig å uttrykke det, så det utrolig en troplokk man vujer. Skal du ha utgang til salarfrøy, og det er ikke ivig i at folk har, og i djupaste krepp, og det kommer i en sjuka støven. Det er bare angst, og det depresjoner, som kan føre til det mest avhoksende. Så at tyverre heller ikke kjipa til på. Samme omtid, så var det ikke helter støva til helter tørven til borgeren, da talen om gerande steg. Det var ganske lika med et eller personer vi pettet opp i øker, men man husker ikke om hvordan klarer med etter hjemme i hus. Vi tar omkring allmennan årene helsepolitikk eller rehabiliteringspolitikk. Hendamenten alltid rettelig sigende. Vi hittar etter støven i det, så vi det her. Her så å si, hvis jeg vil kalle det kaos, for negv. Tjukklinger her, geranstavren, hverandre, det hjemme. Dette etter utskriving, eller ta et og via for hjem. Så det ofte den hverandre her, som skal renne rundt, ha funder, og sørge for at søke her og her om alt hoksant. Det kan be for fortsatt hjelp, gjenge bankene, skulle til allmennverket få ganske en fyrtidspensjon til den rakta, eller avvis fyrtidspensjon, eller sjukkamelding som en sjølvån, og du skal ta der av bøttene, og ja, du skal simpelthen ta alt. Det precis mildt, det blekksprutta. Og heter talan om folk som i vitcher i en lengre tøyerskei. Flyttar vi så fra kaos i til et skipa, og ikke skipa vidskifter, så å få sett i lov at vi skulle ha en rehabiliteringsatlan som teker hatt fire til ligamlige, salalige og sosiale personer, til hele menneskene, så dette et styringsampå. Og det som jeg har møtt, og det som jeg har tåset vi folk, bare fagfolk, og vi hverandre, og ikke minst eisende folk som rakt, så har jeg bruk for å få en hjelpasser, en samskiper. Og jeg har haft et avvis samskifte vi Norra, helsemiddelige Norra. Her har jeg en lov som heter rehabilitering, habilitering og koordinering. Og her ble sagt at den mest tøtningamikle parten som de mette det var at få en samskipere til familien. Enten til den som sjuka rakter, eller til hverandre. Så at det noe som vi nødt til å kjenne vi. Hittar vi så etter hesarmynden. Så en samskipare setter inn, og det som vi legger opp til at det en person innenfor helseverket, som langt går fra man undan hever kontakt med familien av borgere, som per til oppgavene at samskipa alt det som borgeren skal ha bruk for ta en kjemmer hjem til oss, ut fra rehabiliteringsatlandet. Det kan være fysioterapi, det kan være endevending, lykkasveldning eller fyrbyggjendvending. Det kan være ergoterapi, han klarer seg etter i dagligdelen, vi hjelper tålet, eller i så stora mån som gjør litt. Å få talundervisning,
för det att också då kan det ha möjlighet att samskifta vi omvärlden till närmaste. Och eisne att du kan få utgång till salarföje. Sexolog, det är det är ganska vanligt år för men det är inte nivi och att den sjuka rakte han har eisne instyrt dreamer som ett lander. Eisne skal jo heima hjelp, sjuka røkt, sosialrådgjøve, bostadbrødninger møvelstyrast, stål og hjelpbar tål. Alt dette er en øyelig stor oppgave til en avværende omframt møles av småbøten, ha et arbeidsliv, ha kontakt med familiene og ha sånne fritida ikke. Men som støvann er ikke nekvunnet det, så er fytligt han nekk for nekk til den avværende. Ærastan hevda så er man da så at her inndriver man bøttene til en lovar trygg av ratter, at det en familie ved bøttene som er harstrakt, så er det krav at det blir ikke hånd om bøttene eller bøttene beina ved. I det er det så at hvis du er til støvende, så er det ja, man kan henvända sig till partnervärlden, men det är inte här som vi vill levera att du ska få omvägs partnervärlden och få salarfri in och så hjälpa er. Det är bruk för att få hjälp runt om de stövna som man är. Hatta är eisne lovargiv i norra. Och inte ivast då i att välfärdssamhället följer med att ta hand om borgarna och till överhand. Som sagt, erværende er ikke en selvsagt parter til ressurser at ta seg av familiene, og ikke at være en hjelpare for at kunne renne rundt. Målet er å få en fullkomna kjipet rehabilitering for jon, da sier jeg helt der tjeneste til daglig dæveren til borgeren som taler om. Og det krever jeg bra for en sløster. Og tog gjør vi eisene, legger vi opp til en brøyting i sjukeslånet, her som nå eisene okkara tinklimer skulle arbeide vi å få gjøttene, fyller vi. Fyrtjørloven er lagt nyen, men her er mulig at avvirke for at gjøttene kommer inn helt. Vi legger eisene opp til en lengsiktig løst, med noe lovgave og regelverk om rehabilitering, som trygger retten til å skilde til borgeren. Og sjåvande så skal eisene Jottan og Fudjala fyller vi enda mal. Og så fylls det innslitt at alle politiske flokkar tar under vid nødslåne, og at det er en brei politisk undertøk. Jeg kommer så vente at det skjedde det til løsene som vi tar. Stående løtene til å møte en trobult at vende atter og gjøre hans dag, ta et og sagt. Og nuranstøva er så å si at galtande lovgava, hon og regelverk innenfor rehabilitering, hon er overfullt fortjent, ja, videre ved ødel. Og rehabilitering er ikke skipet vi samskipere tvørfaglare heldartjenest. Og rehabiliteringsatlanden, hon fylger ikke ødlom fag økjennom, vi tar en endevendingar atlan, hon er for avmarska. Og til avværende som er avlagt samskipene leiklåten av trykja tjenest tilbøyen. Og bra fanges troplager er vi vantande samskipan. Tog gjør noen brøytingar i sjukeslån. Framtøyen, hon skal kunne være bjørst for åkken ødel. Og vi vil skapa nødja og greier formlige politiske karmer om rehabilitering. Tog skulle det ha en nødja rehabiliteringslov for her. Takk for det. Ja, takk for det, Rosa. Og det var det sånn målagere, sitte spørninger og kjøre vimersinger til hattar 17. Neste framløvant her var Kjellbjørg Fredriksberg, fysioterapeuter, som får ta oss om tørven av rehabilitering i Førjum. Kjørs vel.
Ja, kom det tid. Og velkommen. Jeg heter Solbjørn Fredsberg, og jeg er fysioterapeut av Landssjukhuset nå. Først av alt så får jeg takke Sambandsløsjonen og Rås og Samuelsen for at jeg er på inn her. Jeg sier noe om mine rønter og mine tanker om rehabilitering og først. Jeg har arbeidet som fysioterapeut i Nekvar, 32, i Danmark og i Førjøen. Jeg har arbeidet mest av sjukhusen. Jeg har arbeidet mest ved medisinsk og sjuklinger. Og jeg har arbeidet nekk ved neurologi og mest ved apopleksi. Og jeg vil vite å skrive det gode sjuklingergångene innenfor apopleksi. Og i derfor er jeg tås av hva det er som har tørv av rehabilitering. Og hvor skulle vi ha rehabilitering i Førjøen? Jeg får si noe om mine ekkløyinger. Og hva krever rehabilitering organisatorisk og i praksis? Og hvordan kunne vi bedre støvende i Førjøen? Først av alt så er det for å lese alle løsningene for rehabilitering. Og det er flere definisjoner. Og rehabilitering er det samme som endemenning av førskolen. Endemenning er en tilgang til et folk vi forelegatærene til avhørende og fagfolk samstarver. Endemålet er å gjøre dem og folkene av kjølstøvått og innehaldsrukt liv som har finnet eller vant av fire få alvarslige skjerde evner, kroppslige, salalige eller sosialt, at virke i samfunnet. Endemenning er grunn til å helte støvende til de enstekke, og vidtjeren øyer å være samskipet, sammenhengende og grunn til å holde kunnlaget til troplagen. Og her så jeg dit at det er kjølstøv og innehaldsrykke livet som er i midtplanen. Det er sjuklingeren og avhørende som definerer hva det er det innehaldsrykke livet for deg. Og det er fagfolk som samstarver og gjør det beste av deg øye. Så for dette etnast. Det tidsjer ur allet om endevending til de som har omsett det til først. Og opprørende tidsjer ur vidboen i Danmark. Og rehabilitering er ikke et tilbå, men det er flere imens tilbå i om sekreiner, versk og fagbalker. Det er det alt og nek fokus på å dele og arbeide av oppgavene, i stedet for å ha felles fokus på å skape sammenhengende tilbå, ut fra sjuklingatørve og sjuklingatilfangende ressurser. Dette sier en dansk paraplyorganisasjon, som er nekvar sjuklingabølker i seg, det har 800 000 limer. Og jeg halte at dette er det som er ganske suttje er vi hent i Førjøen. Hvor er det som har tørv av rehabilitering? Det er det nekkfolk som har, det kan være gammel og sjuk, det kan være de som er født ved sjuk og et labretje. Det vil si at det er øyde rehabilitering, men det har bruk for nekkene å ta imot tilbud som ligger under rehabilitering. Og så har vi alle de kroniske sjukene. Og bare for å løse støttene av oss, så har vi tidligere 8 store bølgene vi, og inni under her er nekvar diagnoser. Og det er krabbamannssjuker, det er apopleksi og neurologiske sjuker, giktasjuker, hjerte- og akrasjuker, lungnasjuker, vøtte- og beinagrinssjuker, sukkersjuker og psykiatriske sjuker. Bare under krabbamann er det 13 sjuker som har bruk for rehabilitering. Og hvis man ivasker neurologiske sjuker så er det sklerose, Parkinson, muskelsvinn av forskjellige slag, og nekvar er sjuker også. Og det er alt sjuker som vi kjenner, som man sier. For jeg lukker på leies når jeg sitter. Hva er det så akkurat av rehabilitering? Det er faktisk nekvar hvis man gjør til rødt og en god rehabilitering. Til sjuklinger nøksomme til å være bedre. Vi får mer sammenhengende vidtjer, funksjonsevne og livskvaliteter og vidtjer av røsslene blir bedre. Man kan forebygge at sjukan vestner. Man kan minke om søvnfølger som depresjon og tjonerskillene. Og man kan minke om tørven av veitingen fra det allmänna. Hvis man husker om at hvis man får en lenge god rehabilitering, så bedre at det vidtjer av røsslene og funksjonsevne, så betyder det at sjuklingen har muligheter for å komme tattere og på sine innskyld og sine mål. Det etnast du verre ikke til ødlån selv om alle parter gjør det beste til øya. Men livskvaliteten, han avhenger ikke av funksjonsevne.
Han avhänger av vad man har runt om sig, det sociala, familj och vänner, böt. Och om man har ett verk som kan ge en till som man har bruk för att kunna virka. Både vid hus och utanför hemmet och till arbets. Vad är en kronisk sjuka? Hon är värande och tror inte lätting. Hon kan ge värande mån. Nekvar av sjuken blir värre vid tøyene till dømes. Man vet inte gustar utveckla sig så sjuknar som det är bara man blir sjukur bom och så man ordentligt sjukur och man kan ha sjukur som Parkinson och skleros och annat som blir värre vid ångt in i mitten och så stabiliserar det sig och man vet inte hur snäck vad tack man för eller hur så sjuk man är. Och då finns det bättre näck medicin i det som är vattnar. Och det är möjligt att det blir bättre och förbättra, men det kan kräva längt och vittjer och det kan kräva sekundär rehabilitering i sista ända. Så får jag säga att jag om hur snäck vi har kroniska sjukor och jag har räknat ut från danskontrollen. Och det är cirka en tredjedel av samlade följderna som har kroniska sjukor. En av kroniska sjukor är cirka 5 000 ganska som har. Och tvär eller flera kroniska sjukor till en 20 000 folk. Och det vill säga i förra vill det vara cirka 15 000 folk. Det som också är prognosen för framtiden det är det att det blir fler äldre, det är bättre, det lever längre och bättre, det vi kommer glädja oss. Och tyvärr så är det också utlätt för att de kroniska sjukorna växer i framtiden, till och dem. Och vi hackar aldrig, alltså längre vi lever, är möjligt för att vi får fler kroniska sjukor. Det som man kan söka på sig ur, det är så att det är en stor mångd av folk, och att kommunerna kommer att stanna vid ansvar för näklarna som sjukling. Det är ju inte öll det bättre som skulle ha alla packan. Så hvis man säger att det är en 5 000, man säger innanför aplexi för exempel, här är det hälften som ska ha rehabilitering. Och innanför några är sjukor eller kanske en 3 inkor så att ta växlar i det centrum. Ja. Och hur sådana fack för kroniska sjukdom är så arbetsmarknaden. Man säger att en 3 inkor är arbetsmarknaden mellan 18 och 23. Och vid en kroniska sjukdom så är det 2 3 inkor som arbetar. Och vid 2 eller flera kroniska sjukdom så är det 1 3 inkor. Och detta säger inte akkurat något om att en 3 inkor inte kan arbeta. Det är också flera timmar som är färdig i pensionsålder. Men detta säger något om att det löser sig inte bara människoligt att förbättra, men det löser sig också ekonomiskt att röna få folk inte blir sjuk. Att man säger att i Danmark är det 40% som är arbetsmarknaden i Danmark, och i förrän är det ganska ännu högre. Och för man är sjuk, ja, men så är det mindre chanser och ännu mindre chanser hvis man blir sjukare. Nej, jag skulle inte säga det. Och i Danmark brukar danska hälsoverket, det brukar ha 40% av alla pengarna i hälsoverket till att förebygga, vittja, rehabilitera och rökta folk med kroniska sjukdom. Så det är mycket pengar att spara, kan man säga, som vi har brukt till verksamhet som är i det, som man kan ganska flytta i händergöra. Jag tänker att förlöp eller en kycklingagång för diabetes vi har varit. Att det för att det skulle söka hur danskarna skipa det. Och hvis man hickar efter de blåa pölen så är det lika som det organisatoriska parten hur så ska det virka. Och här har danskarna förlöpsprogrammer, packaförlöp, map of medicine och kliniska retningslinjer. Och här är allt sort som trycker hur gång den ska vara i rumgöra, för kvalitet kan man få, och det är byggt av bästa evidens och forskningsresultater. Och här är det också hur man efterhänger kvalitet, och det ligger alla patchen i New och klinisk rättslinjer är för en enkelta startspök, alltså akkurat vad man örar. Så här är inte tillfälligt att vi hästen här, hur det är uppbyggt. Hvis man så täcket av 4 kantaner, så kvitt och ivrätter, och börjar till vänster, så är hatta 20 gången som faktiskt packar förlöpet. Och den första, jag kan tro man har här, nej, halt typ. Här på det. Alltså här. Hatta här är armarna blir sjukor, en diabetessjuklingar kan ha en sjuk eller en presjuk i 8 år. Är sjukan bryter ut, så man har faktiskt inte tid till att finna sjuklingarna hvis man gör så omöjligt.
Och här kan man förebygga kanske att man blir sjuk. Så kommer vi till själva sjukorna och man blir sjuk för en diagnos. Och här på en här startar på en av det förebyggande som ger att man får fler sjuk och att man blir sjukare. Så kommer vi till sjukhuset och här är så behandling och rehabilitering och palliation, ringaste fall. Och här ute är så allt det som ligger under rehabilitering, det går en forskjellige tilltag som ligger under här. Och terminalt. Så hittar jag sjukhuset, det ser är med in i här. Det vill säga för en diabetessjukling vill det ganska vara en skola. Och det vill det vara en fasa 8 inne i min här. Och fasa 2 vill det ganska vara utanför halvt mån. Hon vill det ganska vara här. Hon vill det vara ute i kommunala här på ett. Så hvis det hittar till det nyaste här så kommunala i Danmark är det kommuner som tar hand om det och sjukhus och så åter ut i kommunerna. Det bara för att du ska få en förnämmelse av hur det här är då för att snacka sådant. Så har vi det ju en gång till en neurologisk sjukling och här har vi ett prehospital till Arne-hospital som är inlagt och man har akuttsjukor och här på en fasa 2 till rehabilitering under inläggen. Så kommer rehabilitering efter utskrivning och vill lycka halt här. Och alla faserna är ordentligt viktiga. Det viktigaste att allra viktigaste det är att man börjar rätt och man bygger det upp på en bestämd mat och man ger fotlan baka böjnaver. Det är det som verkligen förebygger här ut. Och hvis man nu här på under fas 2. Här är flera möjligheter. Man kan vara inlagd av sjukhuset, man kan vara utskriven en ambulant, man kan vara filter hemma att få vändning. Hvis man är här så detta handlar om alla tilltag som samfällig. Alltså detta är att komma åter i hem. Så klarar man att bygga sin hus, klarar man att flytta sig, ska man ha hjälpartål, ska man ha en värdenbostad, ska man ha stån, allt det här ligger i här som packar någon. Kan man färda arbeta fotlatøy, nysättatøy, varstar. Och det kan vara stos personer som skulle in, det ska vara rökt, det kan vara man ska ha rökt och sjukra rökt. Det kan vara man har bruk för dänstånden eller för omlattning av plåsen. Här ligger alla patchen och i husen här, sørste här. Och vi lyckas alltid, är lyckas så områdande till att tar man det kommer till ett resultat så är det några sjuklingar som har en större antal av lyckehalt. Hvis det inte får det här så begynner det att få søgnfilter och alla möjlighetsläge som också kostar samfunnet några pengar. Så man kan inte säga att alla patchen inte är områdande. Det är det. Så får jag säga något om mina röntor. Och först och främst då kom det ordentligt gång då hästingen runt om och London runt om Marco. Danmark fick och i först och främst specialståndar och specialsjukhus. Och så jag tar hemma med alla rehabilitering på alla möjliga makter vid tilltökon, eftermätning, nutilltök, högt efter kvalitet, högt efter compliance och alla tillbån man har sett i verk. Så det är det största verk som arbetar för att trycka allt det här. Och jag kom så till förra och jag var förra 2015 och kom i 2004 och hade faktiskt att det hände slett inte nog i förra. Och nu är vi till 2018 och jag hade än inte att det hände nog. Det är inte så lätt att inte händer i förra. Det är att göra tilltök av sjukhusen, det är att göra tilltök av kommunen, det är att göra tilltök i allmänna versionen. Men det är bara kanske inte kipa på en mat så man har överblick i vad det är och om det är det rätt och tilltökna. Till skriva människor avtala mellan sjukhusene och vi tar finns ju lov om ändvändning och här är också ändvändningar atlaner. Och till skriva markamöten mellan sjukhus och allmänna verk och kommuner. Välfärdsloven är av V och här är flera goda intentioner i. Men allikevel så alltid det manglar akkurat oi, og det er akkurat som ikke er noe tydelig. Og i managerens dag, her suttje er nekt til kirurgiske og medisinske vittjer, og jeg har alltid ikke rehabiliteringstanken, han er lukka skjønnlig. Vi huksa ikke sjuklingen naturlig atro i sin gerens dag, og det er sjående ikke godt.
Og jeg halte at hoksjonen i helseversjonen tenkt at medisinsk tankegångt, og at peningeren, fordøylingen av peningeren, det ber på om det. Så det brøydinger av helseversjonen. Vi har det sørste årene definerer landsjukhuset som et akuttsjukhus, og det har hatt forskjellige avlæringer. Vi har skåret en sånn plass. Sjuklingar laknar og sjukrøkterfrøyngar ferdig arbeid i ambulatorium, og akkurat tankegång er sjuklingen skal kjøtte kjøkkenen. Men det som tropologen, det at vi får stadigvæk øyla nekva sjuklingar inn, og tar eldre og tar sjukare. Så de følgene egentlig nekva de som kom inn i sjukhus, det passer ikke til et akutt sjukhus. Og det gjør så til at vi får ikke avdekka tørven kjøttet, men vi tar ikke tog avdekka tørv, og har ganske helst skjønne skipene gjør det etter. Og det vil gjøre til at de følgene til antall dette ned i midtelen, etter blå lofta i kanskje en skøvenpakka, da det utskrivet. Det gjør det tungt til allmannverset i kommunen at skulle takke hånd om det. I Ørland, her har man gjort det, man har også akuttsjukhus i Ørland, men her er måneden til at de hadde velvirkende skipene utenfor åren til forhold til det. Jeg halte jeg vet for å mangle grøyene hva det hent vi tar med folk som ordentlig sjuk og gammel og krever en rehabiliteringsstørv. Vi må løse hva skal hente vi tar med. Lukka skøyde på at det er fyrre, at geografi og støtt av kommunen kommer også ned på tøya øyla nek, da man utskriver folk øyla kjøtta. Det vil si at det blir en stor øyne i hva man kan få at man kommer ut. Og det er også det området det også om. Hvis man har også om kvalitet, jeg vet ikke ha en pakkagång som er så gløyende, og alle ikke vet hva det er inne i henne, så er det øyla lagt at kyklingen fer og skal få til på. Tar vi tås om bra fangesjuk, så vet alle parter akkurat hva de skal gjøre. Og tås om man for eksempel hjertestopp, så renner folk til og hjelper til. Det er måneden å ha tør og rehabilitering og ha en akuttantør. Så bøylatelig er lyst. Så er det endevending, og spesialisere endevending og endevending. Til kloter og tar man hodøkene, og jeg tror jeg vet ikke grønne til hodøkene, så får sjuklingen ganske heldig ikke ta tilbud han øyer han får. Så er det samme diagnoser, ikke samme tilbud. Og det betyr til at hvis vi tar en sjuklingabølg, og vi tar 2 folk på et, og det har samme tørv, så kan det godt være andre folk som får bjøre tilbud, og hit får ikke bjøre. Og det tror at det er lakene som har ordinasjonsretten, og hvis lakenen ikke avviser eller helt rett å avvise, ja, så kommer ønsken avvisning, og så får sjuklingen ånker rehabilitering, eller vending, eller hva det nå kan være. Så er det til vi langere rehabiliteringsstørve. Jeg tror vi da finner et akuttsjukhus, så kunne vi se at det ikke halte folk inne ordentlig lunge. Det har vi tropelt vi. Som vi har brukt for en stutterfase, andre har brukt for en holdt 8 år sammenhengende, og at det er ganske øsne vujer sammenhengende nøkker til på. Og da vi så skulle utskrive folk, så finner vi kanskje ikke alltid det rette tilbøyet, som nøkker at han tar ved sjuklingen hever. Og i ringeste fall så må vi skrive sjuklingen hjem til hjem, eller ut i røkterhjem, selv om man ikke har hjem her og ikke lever. Og det sier seg selv at for hverandre og familiene og for åkken startfolk det frustrerende at det så ganger etterhånd og kanskje brukt et halvt år på å vende. Hvis man så husker om hva så jeg skulle si, ja. Jo, de som har en tørv som hver det skulle røktes og ha rehabilitering, først om røkt, det er det også nek som jeg har brukt for det. Og vi har ikke stående utenfor sjukhusene som har tatt tilbud i ordentlig. Vi har en bostående som har tatt tilbud, men ikke i vendingarhøpet eller rehabiliteringshøpet. Så er det vi mangler nok til på, som jeg har forklaret deg, så er det fase 8 og fase 2. Fase 8, hvis man tenker henne, så er det ofte inne i sjukhusen, og henne har vi forløtla mån, hjertesjuklingar få, og psykiatriske sjuklingar få, og neurologiske sjuklingar få.
Nei, apoplexi bara. Alla hina sjukna får ikke forløp, første forløp. Vi har ikke sjuklingaskoler til verre, til her sjuklinger skal lære å kjenne sine sjuko og sjukegång. Han skal lære at vite hva han skal gjøre for å fyrbyrja, og vi kunne vinne penger her. Og hvis man tenker avhørende vi, så lærer de å skilje sjukegångene og sjående i østene, men de lærer også at skilje den mekene de har finnet, eller foreldre de har finnet, som kanskje er helt brøtter, og her vi så kunne de begynne at arbeide på at skipa seg et nytt lov på en annen måte. Så til øyelige og mening å ha sjuklingaskoler, og at og det er hverandre vi. Ja. Da man kommer til fase 2, så er det anket til fase 2 ligger i en sjukhus. Hvis man hikker et sjukhus damer, så er det anket til fase 2 inne i en sjukhus. Og ofte er det ikke, ofte er det 8-4. Og vi har til på 8-4 av alle mulige slag, men kanskje har vi bare ikke grøyne hva for nivå det ligger av, og hva det er det bjøret. Så at her kunne vi skipe øvelsene. Og vi mangler også andre til på. For eksempel så mangler vi giktasjuklinger, nøyresjuklinger, kansersjuklinger, og en annen sjuka, og krabbemann. De får ikke til på, i vår høfr, skipe til på. Det som så er, da vi utskriver sjuklinger, så kan det være bojetøy, lenge bojetøy just ned, og det er ikke helt ut. Korsjane så hadde vi en som bojer i 5 måneder, og få han ikke 8-4, og det var det med som skulle atle arbeids. Det bedre er da ofte ikke så lenge bojetøy, men hun kan være nok så lenge. Atter her kommer geografi, jeg betyr så nek, da man blir utskriver og skal være lengt etter en tilbøy, så betyr det nek at man skal køyre lengt, hvor skal hjelpe mer, har vi orsk og affære, og det er alltid området affære til det rette tilbøy og ikke å skøfte tilbøy. Så det handler ikke om å være så tatt ved hus som gjør det handler om affære til det rette. Og så har vi et annet lovarverk som trykker og kunne hente rett. Nå kunne det anta. Det var nekva. Nå at det var vel sint i morgen. Nå at det var se noe om noe ved organisering, hvordan man kanskje kunne finne hjelp på tingene her. Og her er en modell, at det er ICF, til en International Classification of Function. Og dette er at vi har også grøyninger og samstarvsdokument. Og det er godt man kan samskifte i middelen fagfolk, middelen gøyre, middelen land, hvis ni her. Og det grøyner funksjonene til folket, så løs man ser det atter og til sin gjeranste. Og hvis man tenker kroppsfunksjoner og anatomi, så er det de psykologiske faktorene, og det er kroppsfaktorer, og det er nervalige. Aktiviteter, hvordan klarer man å utføre det som man skal gjøre? Har man vidt og skil? Kan man ta hånd om seg selv? Og så. Og her ute er det deltakelse til samfunnet og arbeid. Og så annet på hva ressurser man har personlig, hvor man er, skal man er, og så avverker det her. Og omgjørelsene hva vi bjøver, og hva vi landet vi lever ut, så det kan ha stor antydning. Så har danskerne har revideret et system av bølge sjukene etter utan tørvende hava. Og dette er gjort om i 2015 til at 18 år man leier rehabilitering ut til kommunene. Så fylte nekve spesialister ikke vi, og det var ikke trobult til kommunen at lukket som fødte seg og just nær arbeidet. Og særlig innenfor neurologisk og ikke har man funnet ut her at det var nekve som ikke fikk det rette tilbøyet, og at det kommer ikke til rødt og stående. Og det kostar samfunnet alt for noen penger, så tog man valgt å gjøre det her. Her sier man at 20-30% av sjuklingen som skal venjas basalt, den store mangten skal venjas av avancerende nivå, og 20-15% skulle ha spesialiseret eller høyt spesialiseret nivå. Det som er ordentlig interessant, det er å finne det hva ligger inne i husen balkonen her. Orska. Det er basala nivået. Det setter krav til at det er nekve sjuklinger, og at tørven ikke er, altså han er
enkel kan man säga. Att det är nämnt affärer till. Och startföljelsen här krävs bara vanlig autorisation. Och det är övelsök och mästare. Så det är tillbå som kan ligga ut i kommunen lattliga. Tar man kommer nästa nivå, då skulle ha startfolk ha hotla efter utbyggning. De skulle arbeta vid, här må man samla sjuker som till färre är i större bölkar. Då heter ösne övelsök och mästare. Och man ska helst arbeta bara vid öjnar sjuker. Och man ska ha nekva specialister inne i långt här. Här är det alla vanliga startföljelsen, det vill säga laknar, sjukrotafröingar, hälsoröktare, skrivare, socialrådgivare, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kostrådgivare, allt det som är vanligt här i spel. Men här är det ösnepantagister, audiologopeter, neuropsykologer, psykologer och annat. Så här ska man ha alla startfolk som man kan också sig ha bruk för att ska vara i sån här tillbund här. Och här arbetar man tatt samman vid att specialisera en nivå. Hvis man så för att specialisera och högt specialisera så tar man om något helt annat. Tar det in i sjukhusen, det in i specialstånd och rehabiliteringsstånd. Och här är det alla specialister som arbetar. De arbetar samman på helt annan plan. De arbetar tattar samman. Man organiserar, koordinerar och planlägger på en annan måte. Här må tilltöjande, alltså man lägger tilltöjande bestämda rättföljer. Man sätter mål samman vid kycklingen och samman och fälla för att nå under resultatet. Och här arbetar man bara vid öjnar kycklingasjuk. Nej, öjnar kycklingabölk. Och det gör man, det säger jag nu avancerat, det gör man öjnar helst och avancerat. Ja. Så det är månader av vad man får att tillbå i här på ett. Och i Danmark så är man öjnar brott ändvändningar att kräva till ändvändningar atlan. Det gör man öjnar i förbindelse vi heter här. Och det tog att de som gör atlanar, man helt inte var någon utbyggven. Och de fick inte eie och att det var inte stand till att säga vad för törvkycklingar skulle ha. Så kravet är nu att man ska ha hotla vitan om en sjuko och man ska ha alla parter inne som skulle mäta att han törven, där man var samla mätarna. Så det vill säga att här ska man kunna mäta om potentialen. Hvis man ska mäta om potentialen så må man för det första göra avancerade kanningar. Man må ha nekvar röntger för att kunna se vad det är potentialen till en kyckling. Och man ska lära sig hur långt och mångt av vänjen ska leva. Man ska ta hatt för om vi kommer i stand till att lära, om han är motiverad och kan han motiveras och att annars är det resurserna hela tiden. Och utifrån det så får man börja ett nivå av vänjning eller av rehabilitering. Och så har vi tidigt när vi från Danskregionen från 2012 som är alltid ordentligt gott. If jag läser det av dansk. God kvalitet kostar inte nödvändigtvis extra, men det gör dårlig kvalitet. Kvalitet är inte bara med av det hele. Det handlar om att insatsen ska nytte av de riktiga behandlingar der foretas. Det handlar om att man gör det riktiga första gång och man hellre forebygger än behandlar. Det handlar också om att det är en sammanhang i insatserna og man ser behovene hos patient og pårørende. Der er behov for nytænkning i opgaveløsningen af særligt sårbare patientgrupper, for eksempel ældre medicinske patienter, særligt udsatte dele af kronikergrupperne, for eksempel svage kolpatienter, de svage kronikere og dem, som har flere kroniske tilstande, multisyge og psykiatriske lidelser. Der er brug for, at regionerne og kommunerne tager et fælles ansvar for disse patientgrupper, ved kompliceret forløb på tværs af sektorer og faggrænser. Og jeg har alltid haft det så stærkt godt. Her tåser det om, at for alle de bølgene som jeg har alltid ganske dette i midten, og som er utropler, og som koster nekt, her må man føre felags inn og gjalda og organisere. Vi skulle tåse om kvalitet. Vi må trykke kvaliteten. Så annars så gör vi bara akkurat och få ganska ångan av alla de pengarna vi brukar. Vi skulle vara proaktiv. Jag ska fortälla en liten så om proaktiv, att vara proaktiv. Vi skulle göra det efter törven till kycklingen och vi skulle göra det lite att ufela. Hvis man nu huxar om att vara proaktiv så arbetar jag först i 15 som unga fysioterapeuter av Klostrup.
och jag kom till arbeta sammen med en fysioterapeut som fick knappla följde hon så måan och hej och vi är någon och vi en foto och hon slapp att vi arbetade i en system så slapp hon böjna till och slapp böjna skannaren och man stäffast att hon har finns skuldros. Hon var en ung mamma med 2 barn och en man och hej nog längt till arbets. Och det som imponerar mig i Danmark det var att man får in och bjöd henne nysätta tog på en av ett arbets. Att man gav henne eller bjöd henne hjälp till handikappbil och man gav henne stol i hemmen. Fyra att hon kunde färda till arbets, fyra att hon kunde vara mamma och fyra att hon kunde vara match i framtiden. Det är yngst man också. Det är att vara proaktiv. Vad är så många anbefallningar? Det är för att vi kunde få en god rehabilitering. Det är att vi har en vision. Och visionen må vara den samma i öllum verskon och gøyron. Det nyttar inte att vi har en vision i halsversionen och en halt ära i allmänna versionen eller kommunen. Och det nyttar inte att vi har skipa avdöka törven, funnit det vad kyckling ska leva och då så förvojar så får han släkt det som man ska leva. Det går inte. Vi skulle ha mål och det måste vara klar och veta akkurat vad vi att kunna göra det och vad är avgående av att göra det. Vi måste prioritera nu och i framtiden. Hälsoverket, allmänna verk och kommuner må arbeta samman om det. Hälsoverket ska täcka sig av specialisera i vidgörande. Allmänna verk och kommuner kunde föra samman om att göra en större rehabiliteringsstorm. Hälsoverk och allmänna verk kunde föra samman om att göra en specialiserad stånd utanför. Allmänna verk och kommuner kunde kanske föra samman om att göra näka felaks innanför det avancerade nivåer och det basala nivåer kunde li ut till kommunen. Man arbetar vid hukkbor i ötlund lövon och ötlund gøyron och pengar för døylingen av pengarna ska avspeglas i hukkborna. Lovaverk här var en tredje rätt till näka är gott och områdande. Och om man har en tredje rätt så har man nästan en klävrätt. Och om man har en klävrätt så färra versen att göra sig centimeter omärk. Skipan och styrens anpå är all nejon. Till annars kommer vi att göra det som vi bara halter är ganska gott och vi vet inte om det är gott. Så och London runt om och här var just att läsa styrens anpåne. Vi kunde bara stjäla det hvis vi vill nästan. Så kommer vi läka som jag hade i ord området och till tillfånge av starfolk. Jag hade det att vi i förrjun manglar nästa starfolk. Vi manglar specialister. Och jag hade att tog det var gott att en rehabiliteringsstånd som en specialiserad och lat hatt vid sjukhuset. Tog det som folk som vi manglar och akkurat specialiserade i vidtjur och sjukhus någon vill jag också mangla i versen. Och här kunde man titta och samla samman och brukte ivr om gøyrarna som man säger ivr om det här mörsene. Och jag hade det här i trycke att de luttlo fagbalkarna kanske blev flöjre och att de fick en fagliga sparring och såna monofagliga som man säger visste. Ja. Sammanhängande kycklingagång och jag vet det här var alla vägen och det ska inte vara bojetøy. Tar vi upp ett tillbörne så må vi känna vad ligger i kvar sjuko. Vi må veta hur folk handlar det om. Hur det spjött om landet. Vad det törven tja akkurat i kycklinga böltjen. Och så må vi upp ett geografi vi har och hur det ska skipas. Så halde jag ser dolder ta manglar okon. Jag halde inte vi kunde bara vara akutsjukhus i Torshavn. Vi manglar en dal som täcker av gamla och sjukonfallet och geriatriska dal. Vi manglar serlakten innanför geriatri. Vi manglar en rehabiliteringsdal. Och hon var vi i tekniken av den nya sjukhusen, men hon blev spart väck. Och vi manglar en apoplexidal. Apoplexi är den enaste neurologiska sjukan som man kan få den näck bättre av. Som kan gå ordentligt framåt hvis man får rött och rehabiliteringsna. Och det är helt skövt att vi nästan som enaste land i världen inte har en apoplexidal. Jag vet inte. Det har sikkert glömt folk da. Samma nummer så får jag, nej, jag får lycka bak allt. Till akkurat det vi ser dalt någon.
Her har det området jeg sier, jeg har alltid at sjukhuset det bästa till att vidgera till folk som skulle lycka och här som sänker någon ner. Jag har alltid att man har rotta landsjukhuset på andra mat att finna bättre överblick över sjuklingarna landsjukhuset som man har så dåligt när. Och jag har alltid ösning att det har hjälpt allmänna i kommunen att det inte skulle möta folk som så sjuk och de kunde bruka som man säger orskarna och på också annat. Samma nomtetje så kan man säga att det stora törver. Vi må uttale seg til tingene nekmar. Jeg synes ikke nek fagfolk i det. Jeg vågner at det var flere som får røyse seg opp og sier hva vi tar tørva. Og vi kunne ikke boja ved å gjøre seg tiltøysen. Det har så myndelig store avvarskan og avløyngar for avrande og sjuklingar. Og da vi vet at det finnes vidtjer, så kunne vi ikke være bekjent, ikke av bjørnene. Samman om det inte, så får jag säga att vi kunde lite här till fälla och vi vill få en bättre rehabilitering hvis vi gör det. Men vi får inte en god rehabilitering för om hvis vi inte organiserar det ordentligt och vi kör pengar i. Tack för mig. Ja, tack för det. Vi får så till sönaste lodtakaren, men inte sönaste framlövna. Och det var Klaus Winter Nilsen som professor och formar för rehabiliteringsforum i Danmark. Och han får att ta sig om rehabiliteringsskipan i Danmark och Atlander om männing. Hallo. Hvis I vil undgå rehabilitering senere, så skal I lige løfte jer op. Og få noget blodomløb. Ja, så. Det er godt. Så meget færøsk forstår jeg, at det vi lige har hørt, jamen så bliver jeg helt stolt af at være syddansk. Også fordi, at der trods alt foregår noget i Syddanmark, som måske kunne være ved at lære af. Hvad er det, du har sagt? Er også noget, det jeg vil sige. Så I må bære over med, at nogle af de slides, jeg har med, det går lidt stærkt. Men jeg tror, jeg kan supplere på nogle områder. Og jeg håber så, at I får noget med hjem, som også kan bruges i det store arbejde, I har gang i, som jeg forstår, I har gang i. Men allerførst lidt om min baggrund, og så skal jeg sige lidt om rehabilitering tidligere i dag og fremadrettet, hvor vi har jo hørt rigtig meget om, hvad der foregår i Danmark, og hvad der er sat i gang i her de sidste 10-15 år. Og så nogle overvejelser til sidst om, hvad vi skal være opmærksom på. Men allerførst, ja, jeg kommer jo her, fordi jeg er formand for Rehabiliteringsforum Danmark. Rehabiliteringsforum Danmark er en organisation, som er med i en international organisation, som hedder Rehabilitation International. Rehabiliteringsforum Danmark organiserer mellem 30 og 40 forskellige institutioner, uddannelsessteder, fagforeninger osv. Organisationer, enheder, som er meget interesserede i at udvikle rehabilitering i Danmark og forholde sig kritisk til, hvad der foregår på det her område i Danmark. Min baggrund det er, at jeg er læge, jeg er socialmediciner, jeg har arbejdet med det her område, rehabilitering. Tidligere kaldte vi det revalidering, og revalidering i Danmark har jo været den del, som har, på engelsk kalder man det vocational rehabilitation, den del, som har at gøre med beskæftigelse, det at komme i arbejde igen efter sygdom. Nu er det så blevet moderne at kalde det rehabilitering, og rehabilitering har jo et meget bredere perspektiv. Det skal jeg komme lidt tilbage til. Men min interesse i det her går i virkeligheden på mig er det, som jeg forstår, I er i gang med heroppe, at komme med forslag til at lave en overliggende lov, rehabiliteringslov, som andre love skal referere til. Og hvorfor giver det mening? Det gør det, fordi at i rehabilitering bruger man helhedstænkning. Og det paradigme er et paradigme, man kan lægge ned over alle politikker
Ikke bare sundhed, social beskæftigelse, men for så vidt også vores infrastruktur. Hvordan laver man veje? Og jeg er dybt imponeret over, hvordan I laver tunneller heroppe. Hvordan I kan gøre noget af det sværeste, i virkeligheden ingeniørkunst. Det må give inspiration til også at kunne gøre noget af det sværeste, nemlig at skabe gode liv for mennesker. Så potentialerne er der. Men det, som jeg beskæftiger mig med mest i dag, det er, igennem 30 år har jeg beskæftiget mig med det her område, men det, jeg beskæftiger mig mest med i dag, det er altså forskning inden for det her område. Og så har jeg noget klinisk arbejde i det, vi i Danmark kalder rehabiliteringsteamene, som er en relativt ny foranstaltning, vi har i forhold til førtidspensioner, flexjob og sygedagpenge, hvor man sætter forskellige fagområder sammen i de danske kommuner til at træffe tværgående beslutninger på tværs af sundhed, social beskæftigelse og uddannelse, familie osv. Så min allermest største interesse, den kommer faktisk fra min barnsben af. Jeg er søn af en fængselsbetjent fra en lille by, der hedder Hjørring. Og da jeg voksede op, var min far meget engageret i politik. Han var også meget engageret i de, der blev indsat i arresten, som det hed, i fængslet. Og det var ofte tyveknægte, som havde forskellige former for sociale problemer, blandt andet meget alkohol. Og når de blev skrevet ud, så skulle de jo have deres ansabus, og så kom de i mit hjem. Så jeg er opvokset med, at folk, som kommer på skævt ind på i livet, blandt andet ved at ryge i fængsel på grund af småting, at det ofte var begrundet i meget andet, eller det ofte var begrundet i deres sociale omstændigheder og deres opvækstvilkår, og at man skulle behandle dem ordentligt. Og alle mennesker skal behandles ordentligt. Og det har jeg været opfostret med, det er det, der virkelig driver mig. Det er at arbejde med ulighed i vores samfund, skabe de bedste betingelser for dem, der har allersværest ved at få ting til at hænge sammen. Så det er lidt min baggrund. Lige nu er jeg meget optaget af et projekt, som vi laver med uddannelsesinstitutioner og universitet, bacheloruddannelser via, hedder det i Danmark, de sundhedsprofessionelle, universitetet og regionen. Vi prøver at lave noget forskning, noget udvikling i Aarhus Kommune for første gang. Der foregår meget lidt forskning og udvikling, altså strategisk udvikling, systematisk udvikling i kommunerne i Danmark. Så den viden, man bygger på, er yderst begrænset. Den viden, man bygger på i sygehusvæsenet, er meget mere systematisk og meget mere evidensbaseret. Så det er meget optaget af, og det skal vi gerne have op at stå inden for de kommende år. Ja. Okay. Men lidt i forlængelse af, hvad du taler om. Hvad er det, vi taler om, når vi taler om rehabilitering? Så taler vi om disability. Vi taler om det, at funktionsevnen eller evnen til at fungere er nedsat. Men det, som jeg synes, der er meget vigtigt at gøre opmærksom på, det er også, hvad WHO her gør opmærksom på. De siger, det at vi definerer disability som en interaktion mellem personen med impairments, altså problemer i kroppen eller mentalt, at det er en interaktion mellem holdninger og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer deres fulde og effektive deltagelse i samfundet på lige fod med andre. At man definerer disability som en interaktion, betyder, at disability ikke er attribute of the person, altså at det ikke er noget, som kun hører personen til. Disability er noget, der skabes, fordi vi ikke har skabt omstændigheder, som gør det muligt at fungere med et funktionsevne-tab. Jeg synes, det er så vigtigt at tænke på, at, og det er der, vi kommer tilbage til ICF-modellen, jeg skal lige nævne den også, men det er jo, at konteksten har sindssygt stor betydning for at skabe lige muligheder for alle. Omgivelsernes tilretning er helt afgørende for at skabe de gode liv. Så vi taler om funktionsevne. Vi taler ikke, når vi taler rehabilitering, så taler vi ikke alene om symptomer og om livsforlængelse. Vi taler om, måske endda på trods af symptomer, af masser af symptomer og sygdom, at man skal have et bedre liv, man skal kunne fungere bedre, ens evne til at fungere bedre skal skabes.
Og målet er et selvstændigt meningsfuldt liv. Det er altså ikke at blive symptomfri nødvendigvis. Det er ikke at overleve. Jeg synes, det er ret vigtigt at tænke på. Det er at blive symptomfri. Og når I lægger rehabilitering ind som en overligger på al jeres lovgivning, så betyder det, at det at blive symptomfri, eller det at leve længere, er en positiv bivirkning ved at lave rehabilitering. Men målet med rehabilitering er i virkeligheden at skabe bedre funktionsevne til et selvstændigt og meningsfuldt liv for den enkelte. Og der har vi den her definition, som du havde med fra hvidbogen af. Og igen for at understrege, det er et selvstændigt og meningsfuldt liv, som baserer sig på borgerens hele livssituation og beslutninger. Altså det er borgeren i den ideelle situation, at det så at sige borgeren, der bestemmer målene. Hvad er det, der skal ske med mig? Hvad er mine ønsker for fremtiden? Det er jo en meget ideel situation, fordi der er ingen samfund, hvor man kan trække ydelser og handlinger i en automat. Det vil altid være en forhandling. Det vil altid være forskelligt at bo i et velfærdssamfund som Færøerne, eller at man bor i et mindre udviklet samfund i Midtafrika. Klart, der vil altid være en forhandling, men intentionen må være, at det er borgeren, der driver, og vi skal understøtte borgeren i at nå sin mål. Den skal være koordineret, sammenhængende og vidensbaseret. Og netop det med det vidensbaserede er også rigtig vigtigt. Og det er her, forskningen kommer ind. Når I skal til at lave, og jeg forstår også på dit oplæg, og på det, vi har talt om forinden, at det, der foregår i kommunerne, der mangler en del heroppe for indsatser til opfølgning, når man er indlagt på sygehus. Men den indsats, der skal foregå i kommunerne, den skal være vidensbaseret. Men også du sagde det samme, det skal være evidens- og vidensbaseret. Men der er meget lidt af den rehabilitering, der foregår i dag i kommunerne. Og det er den tværfaglige indsats, der skal foregå i kommunerne, som er evidensbaseret. Så derfor sætter det også krav om, at I fremadrettet er meget systematisk med at monitorere på, hvad er det for nogle patienter, borgere, der kommer ind i jeres systemer. Er det i virkeligheden dem, der har brug for det, der kommer ind? Og hvordan går det dem efterfølgende? Det kan man kun gøre ved at systematisk samle data ind. Og der forstår jeg så også, at I i Færøerne er meget længere fremme, end vi er i Danmark, eller har bedre muligheder, end vi har i Danmark. I har kun én journal, og den journal, sygehusjournal, den skal kobles sammen med journaler også i kommunen. Så de kan snakke sammen, de her systemer. Ja. Der er forskellige definitioner. Jeg har også taget menneskerettighedskonventionen med her, for den skal understøtte, og den kan man også referere til. Danmark har tilsluttet sig den her konvention, som siger, at det drejer sig om at opnå og bevare størst mulig uafhængighed, fuld fysisk, mental og social og arbejdsmæssig selvstændighed og fuld deltagelse og inklusion i alle livets aspekter. Det kræver uddannelse og efteruddannelse osv. Når vi taler om rehabilitering, så taler vi altså om andet end genoptræning. Jeg forstår også, at I har fået en genoptræningsplan heroppe, ligesom vi har i Danmark. Du nævnte det vist også nu her. Den genoptræningsplan er faktisk i Danmark baseret, selvom det hedder genoptræning. Når vi forstår genoptræning, så taler vi meget om noget fysisk, mentalt. Altså på det her kropslige niveau, vi taler ikke så meget om det der med at deltage i samfundet. Det er der, det adskiller sig, genoptræning og rehabilitering. Men genoptræningsplanen har meget fokus på den fysiske del, eller fysiske mentale del. Hvordan får jeg bevægelse tilbage igen, eller hvordan kommer til at fungere kognitivt godt igen. Så når vi taler om rehabilitering, så er det altså noget andet end behandling, genoptræning. Det er noget som behandling foregår primært inden for sundhedsområdet. Hvorimod rehabilitering foregår inden for alle de her områder og skaber sammenhæng mellem alle de her områder. Og det er vigtigt også at tænke på. Den diskussion kommer garanteret op heroppe også. At fordi at sundhedsvæsenet, eller rettere sagt sygehusvæsenet, og der må jeg også omtale mine egne kollegaer lidt kritisk, lægerne har utrolig stor magt, når vi taler om det her. Fordi de er så optaget af at forhindre sygdom og reducere symptomer. Og det synes jeg, vi skal sige dem tak for, at de er det. Men det er altså ikke det eneste, der skal til for at skabe gode liv. Og som du har været inde for, så er der jo altså rigtig mange flere mennesker med kronisk sygdom.
Befolkningen bliver ældre, og opgaven bliver at skabe gode liv, skabe god funktionsevne på trods af sygdom, kronisk sygdom, som ingen vil tro på, at vi i den nærmeste fremtid fjerner fuldstændig, altså fjerner forstået på den måde, at man bliver symptomfri. Det er der vel ikke nogen, der tror på. Så vi skal lære at leve med, og det er der rehabilitering også er et godt bud. Ja. I menneskealder, og det er jo det, jeg sagde her, flere ældre, flere skal leve med kronisk sygdom. Vi får nogle forskellige indsatser, som skal forsøge at afbøde eller gøre det bedre at leve med en sygdom eller flere sygdomme. Du har inde på det også omkring forløbsprogrammerne, kræftpakkerne, som jeg forstår, I ikke har nogen af heroppe, men forløbsprogrammer. Men forløbsprogrammerne, skal jeg komme tilbage til lige om lidt, forløbsprogrammerne har primært haft fokus på, selvom det er beskrevet ideelt, som du siger, har primært haft fokus på, hvad der foregår blandt sundhedspersonaler. Altså regionale og kommunale sundhedsfolk, personaler. De har ikke haft fokus på beskæftigelse, socialområdet. Det begynder at komme, det skal jeg komme tilbage til. Men i menneskealder, der har vi talt om de her gråzoner, søjleopdelinger, manglende koordinering og sammenhæng, manglende borgerinddragelse. Vi har lavet strukturreformer i Danmark i flere omgange. 1970 og sidst i år 2000. Og det er blandt andet et forsøg på at tage højde for de forhold, eller de forskellige søjler, der er, og der ikke er samarbejde nok. Men ligesom her, I har jeres departementer eller ministerier, så har vi også i Danmark, og de kriges i virkeligheden ofte om, hvordan er det nu, der skal prioriteres. Frem for den overligger, der hedder rehabilitering. Paradigmet, det er det hele liv. Ja, tidligere. I Danmark har vi sådan set talt om rehabilitering i rigtig mange år. Forstået på den måde, vi ikke har brugt begrebet. Men vi fik nogle sociallove i Danmark, i Syddanmark i 30'erne. Store sociallove, som var vel med til at ændre Danmark til det velfærdssamfund, som det også er i dag. Men der har jo i virkeligheden været fokus på på funktionsevne altid. Det, at borgeren skal inddrages, det, at borgeren, vi skal skabe de bedste betingelser baseret på borgerens egne mål og funktionsevne. Det har faktisk været givet helt tilbage fra 30'erne. Vi har bare ikke kaldt det rehabilitering. Og i 1960, da spørgsmålet var oppe, skal vi nu kalde det rehabilitering i Danmark, så var det et begreb, man ikke kunne leve med. Og det hang sammen med, at justitsministeren, eller nu har jeg glemt, hvad han hed, men dengang man skulle til at lave nye love, så var der noget, der hang over efter 2. verdenskrig. Og det var alle dem, der havde været overløbere til tyskerne. De var blevet rehabiliteret. Så det var forbundet med en meget negativ tilgang til rehabilitering. Så det er først derfor, at i 2013 er rehabilitering kommet ind i dansk lovgivning, i syddansk lovgivning. Ellers så har vi kaldt det revalidering, eller vi har kaldt det alt muligt andet. Jeg tror også, du er inde på, at vi fik en national neurorehabiliteringsplan. Det er sådan set det første, vi har fået, hvor rehabilitering er blevet mere formaliseret. Vi fik en national neurorehabiliteringsplan, som netop havde fokus på den her helhed, som man skulle være opmærksom på. Så i 10-11 stykker, der kommer der nogle vejledninger til kommunerne om, hvordan man, hvis man skulle lave hele sammenhængende forløb for borgerne, hvordan var det så, man kunne plukke fra den ene lovgivning og tage fra den anden lovgivning, den tredje og den fjerde lovgivning, for at skabe sammenhængende forløb. Endnu er der ikke en sammenhængende lov, som jeg forstår, at det I vil lave heroppe. Og så er det først i 2013, at vi får rehabilitering ind i dansk lovgivning med etablering af det, vi kalder de kommunale rehabiliteringsteam. Og det var det, jeg sagde indledningsvis. Det er her, vi har at gøre med de mest udsatte borgere. Kritikere. Jeg har faktisk været med til at lave grundlag for den lovgivning, men jeg har troet, at den lovgivning skulle virke fra første dag, hvor man for eksempel bliver syg meldt. Men det er altså en lovgivning, der virker meget sent i forløbet, så det er ofte til borgere, som har været meget langt i for eksempel et sygemeldingsforløb, eller har været på kontanthjælp, som det hedder i Danmark. Så derfor er det vældig kompliceret arbejde i de her team. Det er meget frugtbart at arbejde der,
fordi man forsøger at samle forskellige fagområder. Og det kunne også måske være til inspiration for jer, at man i et kommunalt område samler fagområderne omkring borgere, som er udsatte på forskellige vis. Ja, nu er jeg jo altså teoretiker også, og det kan godt være, at for nogle af jer, så tænker jeg, hvad er det nu, han snakker om? Men jeg synes, det er så vigtigt at vide, at der er forskellige tendenser, når vi kigger på udviklingen af rehabiliteringsområdet. Og der er det vi kalder den biomedicinske, og den biopsykosociale. Og den biomedicinske, det er sådan en klassisk model, som læger etablerer, og som læger har etableret, og som læger at arbejde ud fra. Altså en biomedicinsk model. Det er jo akkurat ligesom, når man går til mekanikeren med sin bil. Så søger mekanikeren at finde en bestemt årsag i bilen til, at den ikke kan køre, eller bremserne ikke virker, eller koblingen ikke virker. Så en meget enkel tilgang, vi kalder den en lineær tilgang, en årsag, en virkning. Nogle af jer har sikkert også tænkt på, at det var da egentlig sjovt, jeg har fået den samme bil som naboen, og nu kan min ikke bremse længere. Og så tænker man, det må være bilen, der er noget galt med. Det er det selvfølgelig også. Men hvem har mødt en mekaniker, der spørger, hvordan er det, du bruger dine bremser, når du kører bil? Det siger, man kan sige, at mekanikeren kunne godt være helhedsorienteret i sin tilgang, fordi det kunne godt være, at du skulle køre din bil anderledes. Men der tænker mekanikeren ligesom klassisk læger tænker. En årsag, en virkning. Det kan betyde, at man går til mekanikeren igen efter få måneder, fordi bremserne stadigvæk ikke virker. Og det kan jo være, at det ikke er bilen, det er galt med. Det kan være, at det er chaufføren, der er galt med, eller måden at køre på. Jo, men det er et banalt eksempel, men det er sådan set det drejer sig om. Og det skal jeg komme tilbage til også. Og det er en biopsykosociale. Det er en helhedsorienteret. Bio, det er det kropslige mentale. Biopsyko, det er det psykologiske. Og det sociale, det er det, der sker jo i vores sociale liv. Biopsykosocial. Så når sygdom opstår, så er der ofte ikke bare en biologisk årsag til det, der er også en psykologisk årsag, der er også en social årsag. Og konsekvenserne af sygdom er ikke bare biologiske, fysiske, mentale, de er også psykologiske, de er også sociale. Er I med på det? Biopsykosocial. Sig det efter mig. Biopsykosocial. Det er sindssygt vigtigt at få med, altså når vi taler om ECF-model, hvis det også bliver en del af jeres overlægger her i jeres rehabiliteringslovgivning, at det er en biopsykosocial model i modsætning, og det er en cirkulær model. Hvis I lader værk til alle de her pile, der var, så betyder det, at der er mange angrebspunkter inde i det her. Når man har, og det er det, der karakteriserer en cirkulær model. Hvorimod en lineær model, så er der kun et angrebspunkt. Det er at prøve at finde årsagen, og så er det, man går efter at få finere og finere scannere, som efterhånden kan kigge ned i molekylerne. Og så tror man, at man kan finde svaret på alt, og løsningen på følge af kronisk sygdom og følge af kronisk sygdom. Det kan vi ikke. Der skal andet til. Det kommer jeg også tilbage til. Se, tidligere, og det med de udviklingstendenser, der er, synes jeg, når vi kigger på det, så er der fokus, i den biomedicin, der er der fokus på den sundhedsprofessionelle indsats. De der tidlige forløbsprogrammer, som du er inde på, du havde godt nok en meget fin model, hvor som det ene blev fuldt af det andet og det tredje, og der stod også rehabilitering herhenne. Men de primære forløbsprogrammer var primært sundhedsprofessionelle. Det var primært fokus på sygdommen. Og, det at få reduceret symptomerne. Det var det primært. Nu er det sådan i dag med de moderne forløbsprogrammer, der har man trods alt koblet noget beskæftigelse på, fordi man har fundet ud af, hvis vi skal undgå, at syge mennesker vender tilbage til sygehuset, så skal vi også gøre noget ved deres sociale liv. Og derfor er det vigtigt, at vi får folk i gang med at arbejde, fordi arbejde i vores verden, i de fleste grupper, er forbundet med så stor identitetsfølelse og selvværdsfølelse, at det også er med til at helbrede os for vores symptomer, eller vi kan leve med dem. Det er akkurat den der cirkulære forståelse. Det er angrebspunktet, kan være andet end medicin eller kirurgi. Angrebspunktet kan også være arbejde. Og ja, vi har fået kræftpakkerne, og kræftpakkerne er jo typisk
Kræftpakkerne er typisk eksempler på noget, som er sindssygt godt koordineret. Det er måske noget af det, vi har allermest succes med i Danmark, når det drejer sig om udregnet af kræft. Jeg har lavet projekter på kræftafdelingen om at få folk i arbejde, selv når de går til ambulant udredning, ambulant behandling for deres kræft. Det viser sig stort set umuligt at lave inde i sygehuset. Fordi sundhedspersonalet er optaget, og de siger, at patienterne er ikke optaget af deres arbejde. Patienterne er optaget af deres symptomer og deres behandling. Men når man spørger patienterne selv, så er der en stor del af dem, der også siger, at vi er meget optaget, vi er jo forundret over, at når vi kommer til ambulant behandling på sygehus, så er der ikke nogen, der taler med os om vores arbejde og hvordan vi skal få vores liv til at fungere. Nu her, jeg går måske i behandling hos jer i det næste halve år. Hvorfor er der ikke nogen, der taler med mig om? Jamen, så siger de på sygehus, det skal vi tale med jer. Det må kommunen tale med jer om. Det er ikke nok. Det skal introduceres. Hvordan kan det være, at når vi siger på hjerterehabilitering, som jeg også beskæftiger mig meget med, det foregår systematisk i kommunerne i dag. Man kommer ind i 12 ugers forløb, hvis man har været indlagt med for eksempel et infarkt, altså en blodprop i hjertet. Hvordan kan det være, at det kun er 50% af patienterne, som deltager i den her hjerterehabilitering? De skal henvises fra sygehusene af. De bliver ikke henvist. Simpelthen. Det er helt afgørende, at sygehusene er med på, at der skal ske noget. Det gælder altså både kræftområdet, på hjerteområdet og mange andre områder. Der har I nogle muligheder her, vil jeg tro, fordi jeres samfund er lidt mindre end det danske. Og jeres sygehusvæsen er mere centraliseret. Det er det også i Danmark. Her kan det være en fordel, at det er centraliseret. Jeg ved ikke, hvor mange kommuner I har. Mange kommuner også, 40 kommuner eller sådan noget. Men i Danmark, der er der rigtig langt fra de centraliserede sygehuse ud. Det er det selvfølgelig også her, forstår jeg. Men det er svært på sygehuset i Danmark at vide, hvordan er det nu i 98 kommuner eller 40 kommuner rundt omkring. Hvad er tilbuden der? Så der har I måske nogle bedre muligheder heroppe, det ved jeg ikke. Nu er der så kommet forslag til en ny strukturreform, hvor man vil lave 21 enheder i Danmark, hvor man kobler almen praksis, sygehuse og det kommunale sundhedsvæsen sammen. Igen med fokus på sundhed. Man tror ved at lave sådan en organisering, at vi løser alle de problemer, der i øvrigt er. Det gør man ikke. Der løser man måske et sygdomsproblem, men ikke følger af sygdom. Så det er vi noget kritisk overfor. Lægeuddannelsen minder stort set om, da jeg blev uddannet for snart 40 år siden. Den har ikke ændret sig ret meget. Jeg er ansvarlig for undervisningen i socialmedicin og rehabilitering. Det er 19 timer ud af 3.000 timer på lægestudiet. 19 timer om socialmedicin og rehabilitering. Det er altså det, de medicinske studenter får med, når de skal ud og fungere som læger. Man taler meget om speciallægeuddannelse også, om man skal lave en speciale rehabilitering i Danmark. Det kan vi måske nå at diskutere lidt bagefter også. Altså, jeg er meget i tvivl om, det er rigtigt at gøre, fordi rehabilitering, selvom der er meget generisk i rehabilitering, så er der også elementer i alle tilfælde i lægeverdenen, når vi tænker på den meget tidlige, altså debuten af sygdom, og den rehabilitering, der skal foregå i relation til debuten af sygdom, så er den meget forskellig fra sygdom til sygdom. Og det er et spørgsmål, om der er et rehabiliteringsspeciale kan rumme det. Hvis vi skal have et rehabiliteringsspeciale, så skal det i hvert fald have et andet fokus, som er et fokus, der går på det meget mere generelle, altså det at koble systemerne sammen. Socialmedicin er måske det bedste bud på det i dag, fordi de har den rolle, også i kommunernes rehabiliteringsteam. Ja, og vi kan kigge på den biomedicinske del igen. Hvad er det, man forsker i? Hvor går midlerne hen? Englænderne skriver lige nu her om the biomedical bubble. I kender ejendomsboblen, som er ved at sprænge, eller som sprængte vores system. Og de siger the biomedical bubble, altså fokus på den biomedicinske tilgang. Fokus på tidlig diagnostik, behandling. Den er ved at sprænge hele vores system, for de giver ikke svaret på de store udfordringer, der ligger efter sygdom. Derfor skal vi bruge vores forskningsmidler anderledes. 90% af forskningsmidlerne går til det, vi kalder biomedicinsk forskning, det, der foregår i laboratorierne, og det, der foregår ude i klinikken, altså på hospitalerne. 5% går til noget af det, jeg laver til forebyggelse,
og 5% går til det, der hedder sundhedstjenesteforskning. Altså, hvordan får systemerne til at virke. Så der skal gøres noget på det område. Ja. Jeg skal lige se, hvor vi er henne. Hvis vi kigger på det biopsykosociale, hvad er det så af tendenser der? Ja, de sundhedsfaglige uddannelser, jeg vil sige, de professionsuddannelserne har meget mere fokus på rehabilitering, end lægeuddannelsen har. Så vi ser nogle gode tendenser der. Så der er i hvert fald et godt potentiale for, at vi uddanner folk på de her uddannelser, professionsuddannelser, som kan understøtte den udvikling, som gerne skulle være i gang på det biopsykosociale. Og som jeg var inde på, så får vi nogle nye forløbsprogrammer, hvor der også er fokus på den kommunale del. Så det er ikke kun den sundhedsmæssige del, det er også den kommunale, det er også den sociale og den beskæftigelsesmæssige del. Og så har vi fået de her rehabiliteringsteam i kommunerne. Det er jo der, rehabilitering kommer ind i lovgivningen, som nu har fokus, altså samler social sundhed og beskæftigelse primært. Og man kigger, det er den nye, man kalder det også den nye flex- og førtidspensionslov. Og her har vi socialmedicinerne med, som skal koble det regionale og det kommunale sammen. Så er der lige kommet et forslag til en ny helhedslov, som minder om noget af det, som du repræsenterede her også fra 2012. Sundhed for alle, tror jeg den hed. Men det er en lov, som vores innovationsminister lige har præsenteret, hvor man vil samle indsatser fra 7 forskellige lovgivninger og 4 forskellige sektorområder, social, sundhed, beskæftigelse og uddannelse, i en hovedlov. Det kunne minde lidt om det, I er i gang i her. Den har dog kun fokus på specielt udsatte grupper. Loven skal skabe rammer for, at borgere kan få en udredning, en visitation og en samlet afgørelse, en klageafgang, en koordineret indsats, som går på tværs af fagområder og tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation. Så man kan sige, det er noget af det, som minder om det, I er i gang i. Men det er ikke det opgør. Det er ikke opgør med den helt klassiske departementstænkning og søjletænkning. Det er det ikke. Vi ser i løbet af de næste 5 år, det er løbet også, innovationsministeren lige har offentliggjort det, at om 5 år skal alle borgere i Danmark skal have adgang til alle de data, der ligger i de offentlige registre. Det kunne være vældig befordrende for at få systemerne til at hænge sammen. Det er jo ikke det, der skal til for at få systemerne til at hænge sammen, men det kunne understøtte en sammenhæng mellem systemerne, at borgeren selv kunne bære sine data rundt og umiddelbart give adgang til dem. I dag i Syddanmark, der skal man have samtykke osv. Det er vældig vanskeligt at indhente oplysninger fra flere sektorer, hvilket altså også er et problem, specielt for de udsatte, sårbare borgere. Vi ser også, at det biopsykosociale, vi ser en stigende produktion af forskning i forebyggelse og rehabilitering. Og vi ser også en stigende kritik af de prioriteringer, der gøres, ikke bare i Danmark, men i det hele taget. Og vi ser patientforeninger få større fokus på liv med og efter sygdom. Jeg så en overlæge i kræftens bekæmpelse i Danmark forleden dag i fjernsyn, som sagde, at vi skal have fokus på det med behandling. Vi skal blive bedre til det. Specielt fordi vi får flere ældre, som skal leve med kræft, og det er derfor, vi flere kræfttilfælde og flere, der overlever med kræft. Men vi skal også være meget opmærksom på det at leve med kræft efterfølgende og gøre det. At fastholde funktionsevne og udvikle funktionsevne efterfølgende. Så der er gode takter i gang, synes jeg, trods alt. Ja. Hvad skal så stimulere? Jeg skal lige sige, hvor lang tid har jeg igen? Ikke så meget. Er jeg lidt over tid også? Nå, okay. Hvad skal stimulere den biopsykosociale tilgang? Altså, den her er rigtig god at kigge på også, sygdomsbyrden i Danmark. Og den siger noget af det, du også sagde. Hvad er det, der fylder? Hvem er det, der bliver for førtidspension? Angst, skizofreni, lænderygsmerte, depression, apeleksi. Det er fordi, de er hyppige tilstande. Det er dem, som man selvfølgelig skal sætte ind for primært. Vi ser, at kræft ligger hernede i bunden. Det er fordi, det ikke er så hyppige tilstande, derfor er der selvfølgelig ikke så mange, der får førtidspension. Men det siger noget om prioritering, at det er vigtigt at have fokus på de psykiske sygdomme og på bevægeapparat. Hvordan er det med sygedage i Danmark? Ja, hvad er det, der fylder her? Jeg tror også, du er inde på det, så jeg ikke rigtig forstår det, men at det er lænderygsmerter, nakkesmerter, det er artrose, det er depression og angst osv. Sygedagpenge. Kigger I på produktionstab, så er det samme billede, der viser sig. Det er de områder. Og hvem tror her i huset, at lænderygsmerter,
det løser vi i sygehusvæsenet eller ved almenlægen. Hvem tror det? Jeg vil gerne se fingrene her. Hvor mange tror, at vi løser de problemer? Ingen tror her på, at de løses ved almenlægen eller i sygehusvæsenet. Så vi er enige om, at de løses ikke af biomedicinsk. Nu er I med på, hvad jeg mener med biomedicinsk. De løses ikke ved lægemidler alene. Vi skal have fokus på funktionsevne, og vi skal have fokus på funktionsevnens sammenhæng med sygdommen og de personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Okay. Yes. Jeg tror, vi springer det her over. Jeg vil bare lige sige, at prøv her at se på her har vi uger på sygedagpenge. Her har vi en risiko for i løbet af et år ikke at være på arbejdsmarkedet, men at gå på førtidspension. Jo længere sygemeldt man er der en voldsom stigning i risiko for at gå på førtidspension. Hvad hænger det sammen med? Ja, nogen vil jo sige, klassisk biomedicinsk tænkning, så vil man sige, det hænger sammen med sygdomsgraden. Men det kan vi dokumentere, det gør det ikke alene. Det hænger sammen med mange, mange andre forhold. Og det er de biopsykosociale i en helhed. Så når vi har mange på, det siger sig selv, når vi for 4-5 år siden havde rigtig mange på sygedagpenge, på kontanthjælp, og i dag har vi reduceret antallet med mange, mange tusind, så hænger det sammen med, at mulighederne bliver anderledes. Vi har fået nye lovgivninger, men arbejdsmarkedet også bliver anderledes. Arbejdsmarkedet bliver mere inkluderende. Ja. Relativ risiko for langtidssygefravær efter uddannelseslængde. Langtidssygevær, mere end 8 uger, alt efter uddannelseslængde. Lang videregående, mellemlang videregående, kort videregående, faglært ikke, ingen eller ufaglært. Risikoen øges voldsomt for langtidssygefravær, afhængig af uddannelsen, man har. Har det noget med sygdommen alene at gøre? Hvem tror det? Nej, det har ikke noget alene med det at gøre. Det har selvfølgelig at gøre med en hel masse andre forhold, som både er nogle selvfølgelig personlighedsmæssige forhold, men som også har at gøre med nogle omgivelsesmæssige forhold. Ja, chancen for at tilbagevende til arbejde efter behandling for cancer er 5 gange større blandt højt uddannede versus lavt uddannede. Social skævhed, så det forslår til noget. Der er social ulighed på alle områder. Der er social ulighed fra udvikling af sygdom til diagnostik og behandling af sygdom til opfølgning efter sygdom. Der er ulighed hele vejen, og det gælder stort set alle sygdomme. Der er social ulighed på alle områder. Psykiske, hvor stor er forskellen på middellevetid for patienter med psykiatrisk sygdom i forhold til normalbefolkningen? Hvor stor er forskellen? Den er mellem 10 og 15 år på middellevetid. Hvad har det noget at gøre med? Ja, nogen vil sige, at det er fordi, vi ikke er gode nok til at identificere somatisk sygdom ved psykiatriske patienter. Og der ligger givetvis noget. Men det har i høj grad at gøre med de omstændigheder, patienter med psykisk sygdom skal leve, de omstændigheder skal leve med. Ja. Okay. Den her vil jeg også godt lige nævne for jer. Ulighed sundhed, som er lavet for nogle år siden. Den beskriver en række determinanter, som netop siger noget om, hvorfor udvikles ulighed i vores samfund. Det er altså noget, som opstår helt fra vi er inde i mors mave, og så udvikles det over tid. Og her er en række forskellige determinanter, som I kan gå ind og kigge på, men noget af det, som jeg vil sige, trække frem her, determinanter, som påvirker sygdomskonsekvenser, sundhedsvæsenets rolle og det ekskluderende arbejdsmarked. Syddanmark er berømt for deres flexicurity-model. Det betyder, at arbejdsgiverne i høj grad har mulighed for at fyre deres medarbejdere. Det ser vi ikke i Norge, det ser vi ikke i Holland. De har i høj grad mulighed for at fyre deres medarbejdere. Samtidig har vi et samfund, der samler op. Det er securityen. Det er understøttelsessystemet. Det er sygedagpengesystemet osv. Det er vi berømt for. Men nogen vil kalde det ekskluderende. Et ekskluderende arbejdsmarked, fordi det ikke forpligter arbejdsgiverne nok til også at fastholde borgere, som har et problem, et helbredsproblem. Og vi ved, at sundt arbejde, er sundt for mennesker med et helbredsproblem. Så sunde betingelser på arbejdspladsen er befordrende for helbredsprocessen.
Og her sundhedsvæsenets rolle. Hvordan er det, vi taler med patienterne? I Danmark er vi meget opmærksom på, det inddrager patienterne i alle beslutninger. Ikke bare omkring deres egen sygdom, men også om, hvordan vi planlægger forløb for patienterne. Og patienterne skal også inddrages i forskning, vi laver. Den forskning, jeg er ved at lave med Aarhus Kommune, den går på, at det er patienterne og frontlinjemedarbejderne, der definerer, hvad er det for problemer, vi ser. Og så skal vi lave udviklingsprojekter og forskningsprojekter på baggrund af det. Det gode eksempel på, hvor galt det kan gå, det er jo, at de læger, der har skrevet lærebøgerne omkring gigt, de har altid ment, at det største problem omkring gigt, det er jo smerter. Spørger man patienterne selv, så er det træthed. Det siger noget om, hvor vigtigt det er, at vi hører patienterne, og vi forstår at tale med patienterne i vores sundhedsvæsen. Det er derfor, vi taler om PRO'er, Patient Reported Outcomes. Vi skal bruge den meget mere. Vi skal forstå at bruge den meget mere. Jeg skal springe frem til det aller sidste her. Jeg ville så gerne have haft den her case med. Kan vi lige nå den? Jeg har brugt 38 minutter. I skal forestille jer 2 patienter, som fejler akkurat det samme. Nu forsøger jeg at gøre det, som mekanikeren gør. Altså, men 2 biler er ens. Det er de altså ikke. Hvad hedder det? Nu tænker os 2 patienter, som fejler akkurat det samme. De er lige gamle, de har udviklet sygdom på samme måde. De får den samme behandling. Og så kigger vi lidt på konsekvenser af sygdommen. Altså, det er 38-årige kvinder. De er begge 2 behandlet for brud på brystrygsøjlen efter ulykke med bestemt grad. De har fået den samme type behandling. De får medicin, smertebehandling. De har ikke nogen andre sygdomme. For den blå kvinde omfatter rehabilitering et møde med socialforvaltningen i relation til noget sygedagpenge. Hun har ikke taget imod tilbud om koordinatorhjælp, og hun er i arbejde efter så kvart år. Altså en koordinatorhjælp, det er sådan en case manager, det er en, der så er komplicerede problematikker osv. Den anden kvinde, som altså fejler det samme, kan vi sige, hun har fået 18 kontakter med en koordinator over 12 måneder. Hun har gentaget sygedagpenge og socialt støttede børn. Hun magter kun lidt hjemme og har i lang tid ikke se sig på arbejdsmarkedet. Det hjemlige er nu næsten på plads, og der er et voksende ønske om arbejde, og arbejdsprøvende iværksættes. Altså 2 patienter med den samme sygdom. Hvorfor skal indsatsen være forskellig? Ja, det er selvfølgelig fordi, at konteksten er forskellig. Ægtefællen er i arbejde her, de har en datter, der er student og velfungerende, de har et godt netværk, de har en forstående arbejdsplads, og hun er god til at håndtere livets trængsler. Her er ægtefællen i arbejde, kan have svært ved at acceptere sygdom. Der er 3 børn, hvor den yngste har store problemer i skolen. Der er et svagt netværk. Kvinden har haft meget fravær på arbejde, som har truet med fyring før sygdom. Tvivler på sig selv og egne ressourcer og føler sig tit misforstået af de offentlige myndigheder. 2. Og sådan skal vi se på alle mennesker. Dybest set. Vi kan være glade for, at 80% af befolkningen, næsten uanset hvad de bliver udsat for, så klarer de det selv. 85% måske. Men der er altså nogen, der ikke gør. Vi skal også være opmærksom på, at sårbarhed, der er en gradient tydeligt mellem lavt uddannet og højt uddannet, men vi skal også være opmærksom på, at sårbarhed er noget, der opstår i alle uddannelsesgrupper, uanset hvad. Og det gør det rigtig svært. Fordi når vi siger, at 80% kan klare sig selv, så gælder det altså på tværs af alle uddannelsesgrupper. Sjovt nok. Så derfor skal vi altså være dygtige til også at se på tværs af den ulighed, der ligger i uddannelse. Det kræver noget af vores uddannelsessystem, det kræver noget af vores professionspraksis. Godt. Så laver jeg lige et hurtigt spring til det sidste. Så den her har vi mødt, og den kunne jeg så gerne ønske, I have med i jeres lovgivning som baggrund. Ja. De udfordringer, vi står overfor, og eksemplet med den blå og den røde kvinde, illustrerer, at løsningen ikke ligger i biomedicin alene. De mennesker, der har svært ved, eller meget svært ved at klare hverdagen på grund af sygdomme, som for hvem og for samfundet sygdomsbelastning er størst, har ikke alene brug for biomedicinske indsatser, men også måske primært brug for psykosociale indsatser. Ja. Så brug ICF, synes jeg. Brug den der brede forståelse og helhedsforståelse af, hvad sygdom er. Brug det paradigme som underliggende, og det kan bruges inden for alle politikområder. Jeg har holdt foredrag for arkitekterne i Aarhus, de siger, at det er jo det, vi skal arbejde med, når vi bygger boliger. Så skal vi forstå, at mennesker er forskellige, og vi skal indrette omgivelserne, så det passes
tilpasset til den funktionsevne, folk nu har, og de personlige ressourcer, folk har. Og det gælder også infrastrukturen, altså vejene og så videre. Jeg lader mærke til i aften, selvom det var mørkt, I har ingen cykelstier heroppe. Og det er vel helt afgørende for at bevare sundet. I har alle tiders landskab. Folk tager til Tenerife for at køre på cykler i højderne. I har alle tiders muligheder for at lave cykelruter her for professionelle cykelryttere. Kompetencer. Fokus på kompetencer. Jeg tror, du er inde på det samme. Nu gentager jeg det. Tværfaglighed, det biopsykosociale helhedssyn i alle uddannelser. Jeg vil så gerne, at lægeuddannelsen starter med på første semester, at de får introduceret den biopsykosociale tilgang. Som modsætning til, eller som inkluderer den biomedicinske. Inddrag borgerne. Brug fælles beslutningsredskaber. Det er her, vi talte. Jeg nævnte lige brugerne. Patient Reported Outcomes. CRO betyder clinical rapporteret outcomes. Altså, vi skal kombinere praksis outcomes, den måde, som vi professionelle ser det, med den måde, som patienterne ser det. Og så skal vi træffe beslutninger på baggrund af det. Vi skal ikke træffe beslutningerne for patienterne. Vi skal tilpasse, formulere beslutningerne for patienterne, så de forstår det, hvilke valgmuligheder er der, og specielt i din situation, hvilke muligheder er der, og så træffe på et oplyst grundlag i forhold til de prioriteringer, som patienterne har. Og det med data, som jeg var inde på. Data, sindssygt afgørende, hvis I vil monitorere jeres, det I er i gang med nu her, forhåbentlig kommer I gang med, og forhåbentlig får igennem i jeres lagting, at monitorere fra starten af. Vend jer til at samle data ind, og vi skal gerne hjælpe jer med det. Samle data ind fra første færd, så I kan se, om de intentioner, I har, faktisk også holder. Mit eksempel med hjerterehabilitering viser, at man skal i den grad være oppe på mærkerne for at sikre, at de rigtige folk kommer ind i hjerterehabilitering. Og så den tværgående lovgivning, som vi altså taler om. Monitorering giver bedste muligheder for forskning også. Yes. Tak skal I have. Og så vil jeg sige her til sidst, vi har været så heldige, at vi har fået verdenskonferencen i rehabilitering i 2020. Og der kommer 2.500 mennesker fra hele verden. Og der kunne jeg godt tænke mig, at I kommer og præsenterer, hvad nu I får ud af de næste par år omkring jeres lovgivning. Fordi vi har forskellige perspektiver på. Vi har de individuelle perspektiver, vi har samfundsperspektiverne, vi har de videnskabelige perspektiver, vi har de professionelle perspektiver, altså hvad siger praksis, og vi har sådan nogle policy-perspektiver. Og der kunne det være rigtig spændende at se, hvordan er det, kan vi flytte på et samfund som jeres ved at lave en ny lovgivning. Jeg er klar over om 1,5 år, der er ikke lang tid til, men bare overvejelserne om det, og hvorfor I har de overvejelser. De kunne inspirere hele verden, og også Syddanmark, vil jeg sige. Tak for muligheden for at være her. Ja, tak for det. Vi er farvel for å bo i togene, men vi skulle ha spurninger av skrånene, og vi får tog til nekker spurninger. Så hvis onker sitter inn i spurningen, eller har vi mersinger, så bare marskere, så får det en mikrofon. Ja. Du kan bare si Augusta Øyter først. Jeg heter Marianne Poulsen Garalui, og jeg har en handel, rådgivning og søl av hjelpardol, Rosa. At det er jo også jeg har hos. Det som jeg husker om først, det var om hjelpardol til dømes. At da folk ble sjuk, at de er bare har firebilstør, at de har mulighet for å få til hjelpardolene som de har tørva. Tui at det kan også gjøre prosessene kjøtere til dem. Så nå er det firebilstørvår, og det er også her vi sjukhus gjør utlevere hjelpardolene mist og ikke. Og ja, det har alltid kunnet være gjørst noe vi. Og så har alltid også at de som har tørva hjelpardolene, at de kunne heve øyne overskan og hver hjelpardol de får. Det vil si at man kan få en
penningalige stol hvis man ikke et annet hjelpertall enn det som til dømes hjelpertall har mistet en utviger. Hvis det dyrere, eller man vurderer det, så at man ikke alltid pjøst å få det samme. At brukeren har lov til å velge sin. Så også jeg også om vi kjent enteroppvending. Til dømes så er det i ergoterapi, så har vi møvelige for at vi ikke har bøtt under 18 år, eller folk under 18 år, vi ergoterapi og i privat praksis. Og her er det tørver og august røysene å få møvelige, å få avvurst brukere, eller pasienter, eller hva man sier, til ergoterapi og ta det voksen. Det har august hjulpet om Kjannekvån. Og så var det om jeg har noen andre punkt. Jeg husker også om bøten til dømes. Jeg vet ikke om det er høyre til her, men hvis man arbeider dømes av en stående, gosser som fagfolk, altså jeg husker om ergofysioterapeut under, så kan man godt søke at nøkkerbøtene de fettler borster ur og på en eller annen måte. Og hvis man har haft mulighet for å gjøre en kanning, tullja, ikke at det prøves det å være snakk ui, men bare at man fenker nøkkerbøtene, tullja i forløpene, så kanskje man kunne fyrbørst nøkkeren kronisk sjukon, eller sånn hverand sjukon, 17. hukse sinter. Og så var det også vi etter et gang til ødele samfunnene. Kørstålsbrukere også ute i, ja, jeg husker om et kommer, bare inn i bygninger, men også bare ute i, altså også for de som er i Sjønvøk og andre, at det er lett å ferast i samfunnet til oss. At man husker om det. Og så var det også vi var kjent her Øtlandtøymon som skulle til en person. Her husker jeg synt om at man, det kan godt være til en liten balker som har bruk for det, men jeg husker også om sjøvnvending. Her til også gosser neurologiske patienter, men også til sukkersjuk og annet, at man kunne kanskje huske også til oppå i. Og så halte jeg nesten veldig. Jeg har alltid samlet sin spørning og sammen og det svære. Teora, vi kjelte, forskvinna mekt. Jeg husker litt sin om at det er utrolig avverst i det, og takk for at vi kunne være vidt til lettere i det. Og når man husker om brekøyde, så er man alltid nok så bengen for at det har vært bort opp i imeskar arbeidsgångter, eller hva man skal kalla det. Og akkurat nå har vi haft velferdslån til høyringar, og jeg halte at her er det øyla negv god trekk i velferdslån, så det er kanskje ikke spurninger som så. Og jeg husker, negv av som vi da har hørt i det er øyla vidkommende, og som tar jo velferdslån være lagt opp til en virkesatlan og endervending og vedlikehalsvending, og nekva av sånn hodtøkene være nevnt ut i velferdslåne, og nå har vi ikke hørt tikkere oppskått. Og det er ganske tog hette kommer sin der æren det kunne komme, men jeg husker om kanskje få svær hver tikkere oppskått ligger i mån til verande velferdslån, som flere har haft høyringar, og her er flere høyringssvær kommet inn. Men jeg husker om hvordan tøtningen det hever av politiske myndeløgjen arbeider sammen om dette øke. Jeg vil ikke arbeide parallelt, men jeg vil arbeide felags, så at alle politiske myndeløgjen får det beste brosjur for borgerne som er i landet nå. Så jeg får ganske svære at han har det tid var lagt fram. Så takk for det, Anders. Ja, Rosa for at nå stedgjene greier sin fra oppskåttene, så kanskje Sindra Sværen kommer her. Det var ikke noen andre her enn jeg spør om, eller vi må se her etter hver kurs. Det er Johan Petsen. Tore nevner om velferdslånet, og det er egentlig oververst at hun er kanskje avgottende, men så er det framløp der at hun er nå frutja deg, og hun vil ikke lagt fram åren til at det har vi fratt.
Onkelsidan har vi kanskje i første leir lagt fram i december. Og det politiske landsleiet er ikke av de aller stabilaste løtene. Så det kan så illa lagt være til at hun kanskje enda øynefer være utsatt. Og selv om hun så kommer gildt, så er det likevel en pastor av forløpen hun ikke vi for en 8 år, 18 år, og til det til vi lykkasvenning. Så då er det egentlig oververst å vite hvert et oppskudds- og sambandsløsning går ut på. Og har man oppbakning 4 av fader joggenen, så løser man kanskje fær his tinge på plass innenfor en rymelig tog. Og man kan til Altkjøveravstevnet 2020 komme fram vid noen i Danmark som sier at dette kunne vi klare oss. Ja, takk. Ja, hun har spyrt en spørning til Raus og nevner til at vi har brukt for en samskipare. Men samtidig sier hun at det er over 5.000 folk som har brukt for det. Hvordan måneder en samskipare og skilt av land og ikke fått lov til mer enn 5.000 folk. Det kan du ganske svære på at han får året. Var det noe annars med spørninger? Her er en finger etter. Jeg kunne godt huske meg, jeg spørst om man i tog løver og skoppene kommer, vi har huksa om at han skipan av tilpån skal være utgjør for enkelte kommuner eller skal samles i større ønter. Så det kan tog som hukse vanskelig. Her har man valgt at legge alt opptreninger, legge områder ut på kommuner og allmänna verser og sjukhusverser. Og kommuner er reelt imiskere støtt. Og av til at det er så imiskere støtt, så er det også imisk hvordan nek starsfolk det har til å kunne lytte det, og hvordan spesialisere det kunne være. Her har man i lover oppskått og også huksa at vi blir nødt til at endurhuksa om det skal være spjatt ut i så små øker, eller om det skal samles sammen i større øker. Ja, du presenterer det ikke, men da er det jævnelt, da. Ja, jeg vet ikke noe annet her, men om ikke så halte vi for at vi har vært øyne, altså. Jeg heter Torfen Dahl, og jeg klagssynger Borgar i havn. Jeg kunne huske meg at nå ber jeg brek. Jeg kontakter allmannverket er fruktelig, for jeg sier det pent. Hever du omgående at hos og fyrte? Er det spørninger som i ångte har vi finnet. Jeg ber brek ikke ta troblast. Det er manglende forståelse. Og hvor er det så? Hette er altså for lengt ut. Og så er det at jeg ångte tås av ångren som nå er jeg nok så velfyr, kan jeg si. At nå tås vi ångren som bor ångren stående og som ikke er for velfyr. Ja, men jeg har jo ångren som kan ordne en tingene firm. Sier nok. Altså, ja, men tar vi kommer ikke vi. Nei, jeg kan ikke. Jeg er bra. Altså, det å ta teit at det er så? Nei. Det er manglende forståelse fra allmannversen. Fyrihetsene. Hva er det jeg har tørva? Ja, takk for det. Helge? Ja. Jeg halte vi færre til onkel Svær nå. Vi vet ikke hva kan svære på spørninger. Ja. Det vi hjelper til, jeg tenkte jeg kunne ganske si også. Landsjukhuset hever Landsjukhuset hever arbeid at fire tømmer med man innlagt. Og vi tar lunch yngst og be om at det ble sånn at hjelp til å miste en stov for ødlån.
Det är så trubbelt jag att få hjälpa till och vi får inte pengar till att omreja. Och det är inte skipa, alltså vanligtvis ser man en hjälpbetalare mest i en stor sjukhus och så får man till hjälpbetalare man brukar för det och det var inte innatt om man inte brukar det mer. Och det är det jag finner att räcka landsjukhus nu. Och vi tar yngst en ära skipan så att man kan föra till hjälpbetalare mest direkta och få att tillpassa hjälpbetalare som passar till lögn. Men så har du varit inne i någon helt öron och det är att ska man så ha möjlighet för att köpa sig eller skaffa sig hjälpbetalare som är helt personlig som man inte gör. Det är så att en annan spårning. Men det blir utgjort och kostar så att man inte kan gå möte så är att landsjukhus skulle sörja för till personen till åtta och utanför var ett annat system för hjälpbetalare mest. Ja, tyvärr. Ja, i samband med välfärdslåna så är det inte så att vi lägger en lån som är fullföljt nu innanför rehabilitering. Det som vi lägger upp till att det har gjort en överskipad lån här som man så hickar efter ner alla hina lånar eisner. Så att det är en sån samlad lower patch. Så att det ska gräs inte från närre om kostar kommer vara. Så att det som lägger fram nu är när felbespröjningar och sjukhuslåna och så är det uppskott till samtidigt där. Det ska en grej närre från sätten vad det är. Så att jag hoppas att vi får alla de parten vi. Ja. Vi är som sagt för en tom tøyene, så jeg halte vi for å takke stedet nå på akkurat her, så vi börjar 8-5 minutter og i halvkom 12, og ta for Rosa greia fra om et oppskott som er av det.
Ja. Hallå, jag håller vi för att börja efter så får jag be folk om att komma och sätta sig. Ja, jag håller vi för att börja nu och det är Rosa Samvalsen som för att gröja fram att det är uppskottet som arbetar över vi. Så gör så väl, Rosa. Tack för det. Jag hoppas att ni har haft ett AH, alltså en AH-värda löt i morgon. Jag har så ötterför den finns inte nekv vi. Det som nu händer vågare. Det är att vi arbetar vi att göra några bröjtingar i sjukhuslovene och till samskipare och hota till rehabilitering och bra för att inte sätta en samskipare och en lagting samtidigt om att göra en människorättland för rehabilitering och för en omframt en rehabiliteringslov som är ett mer långsiktigt mål men så ändrar vi en idealstöv. Brøytingen i sjukhuslovene. Det som ikke til å brøyte at han til at løse at han bra for en stroplagan som innan rehabiliteringsøtje og jeg setter en helsefaglig samskipper. Da Helge Janne nevnte om at det er 5 000 folk som har bruk for rehabilitering, så er ikke tale om å sette en samskipper funksjon som en stapel. Men det är de folkene som längt tojar inlögt, som längt var i sjuk, som har bruk för att få samskipare. Så att det talan att om man kan arbetsuppgaver in till imiske fagbalskar, det kan vara en sjukröktarfröjningar, det kan vara svalarfröjningar, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ett eller annat. Det ska vara, men det är otroligt att tydligen mycket till en hälsofaglig person. Så att det kan ska vara en mer spännande uppgave än det som det kan ska vara till dagligt. Vi har trutja lover som heimel endvenning, loven om sjukhusverste, loven om heimatjenestene, og så eldrerøkt og forsøkerlov. Vi har så arbeidet vi forsøkerlovene nå, så man får en velførerlov. Tog har vi så ikke valgt å gjøre noe som helst i tog lovene. Tog har vi ikke til å pjøse på forsøkerloven som nå og tar man så arbeider vi en velførerlov, så kan man heller ikke være inn og gjøre noen brøytinger til det. Vi ikke fremme til noe til at du skal ta en lov å arbeide vi. Men jeg vågner til at det arbeid som ligger for fremman, at man ikke gjør så stund til at endurskå nekko i velførerlovene som man kanskje ikke helt samtidig. Det kunngjører som regulerer lovene, sjukhusverste og innenfor forsorg. Men tyvärr så flere tjänar som inte vill ha varit borgaren och här där man tar sig om fyrbyggjande vändningar och lyckasvändningar och på en eller årsök så det glopp i mitten ta i endvändning var vet i hemmet lån. Och tar vi tar oss om ett här som vi gör brötningar i sjukhuslånet så det fortsättningen att ta ner om vitcher i en lång tujärskaj. Och tar jag talan om sjukalever som kräver så tar krävt att det stitcher sjukalever så krävt inte det samma outtime överande men och alltså tar det kommer till om arbetsbyrna från en arbete eller familjen någon men det kan vara att det är nejot och tar det ska göras efter en lackna fackligare meeting om hur det ska göras att ha en samskipare. Som sagt så det ofta det överande matchen för äldre bötterna syskon som har samskipan likelaten att uppgåna för sjuklingen. Och är en sjuklingen så för hem att han har en längre sjukra leva och inlägga en sjukrose eller hemme eller ärstan. Så ska det äsne
just klart att komma hem. Det kan vara en rättlig stor avbjörning. Tog även har otroligt nekvar uppgifter i familjen från måndagen. Och det talar om barnafamiljer, eller vanliga familjer som barn är, så otroligt nekv som ska rötjas i en sån familj. Det är småbarn, det har skola, du ska föräldrafonder och du ska ordna hemma som helt. Rötja Astarve, som nämnde sin kommunala sin i morgon, tog öliga trobult till ävrande att vara han som ständer vid alla uppgåvan. Och det är det som det gör det. Fortsättligt att komma till familjen är ofta en oförre. Ta det ena försörjaren som fäller fra eller rakter. Så minkar själva intökan. Men det avvarskar eisnen den ävrande mäkan. Tog jag vidkommande helt inte för att vara arbetsmarknaden. I flera fören eller några fören, här är det så att den ävrande eller mäken har vi nødt til å være av arbeidsmarknaden og i långt tog jeg skal. Så jeg tror ikke jeg var stå i at fortsatt det utrolig trobult til en familie som rakt at få alt henge sammen. Røntene fra akkurat Grannland-London, og der tar jeg så tog som røntene fra akkurat Grannland-London, så har vi haft av samskifte ved helsemyndighetene i Norra. Og her blir sagt at det lagt utrolig nek for de avværende og sjuklingen at de får en samskipper som har arbeid av at de med faglig oppgaven og innsatsen skulle gjøres. Jeg spurte inn til, jeg spurte et lovene som der her var iverskipper loven i Norra, det noe som heter rehabilitering, habilitering og koordinering. Så sier han med at min rådgivning til togjen hvis det ikke har lånar, så det å få å sette en samskipper inn omkant for kjøtt. Det at du på æverande, det kjøtt at alle familien fettler på, og det det som Norra nå rettelig sitter inne på. Hvis man fyllt vi eisen hva helseminister Norra sier nå, eller tåser om nå, så det leiklåten til den æverande som man skal utrolig være vi ikke hva mer oppgaver enn nøyt. I akkurat Grannland-London har vi lagt denter av rehabiliteringsutbyggingar, og til å få mest mulig innhold og eisen å sette stående laknalige segrein innenfor rehabilitering. Jeg har alltid visst at vi kunne huske om tjokken i førjen, at eisen å sette stående utbyggingar innenfor ergo- og fysioterapi. Det mankelvøra, altså det nek folk som under utbygging stedene, men det ikke ivast i at det nøyot at rehfesta utbygging både innenfor ergoterapi og innenfor fysioterapi. Som hikker et time og grein og sammen vi ødelen hinnom helsestarfolkene, så det utrolig gode sammensetninger til ødel. Det som jeg oppskottet legger opp til, det at løse bra føngestroplager, og til å sette en helsefaglig samskipere. Og det er utrolig ønskelig at han ble setter langt fra 1. januar 2019. Men det så alt avgjørende hvert og løkte ikke si til det. Og det en område der man tar om den helsefaglige samskiperen, at det en person som ohefter av de skipene som skal veite tjenesten. Så jeg sa at det ikke er konflikter i middelen til personen. Endamål å lova festa ratten til rehabilitering og breier mestring innenfor sykehusversten, så endemenning og endevending, likamelige, salalige, sosialt. Det det som det som man arbeider vinner og det framløven til så vidt jeg ser for i morgen. Og det det som atlan og at det skal, det lover av arbeid skal bygge på at ta i det ene fyrgångt. Endamål eisne virka fyrir at virkes forlag som sjukerakto, for så løs at hesen at kan få et kjølstøvot og innholdsrukt liv som teker støy i gerandesteen. Det vil si at du skal kunne virka i gerandesteen. Det ofte det som vi ikke teker hatt fyrir. Det er bare gjort det at man skal hitje etter hvordan penger man hever, og til akkurat tog økene eller hesen økene, og så det andre økene som dette nærmiddel.
Ändamål är ju att vi ska ta hand om familjerna och vara goda till. Eisen skulle vi knyta arbeid att göra en hjälpterlingsatlan och en samskipare som får arbetarna samma vid lacknon, hälsostarfolken, terapeuten och kycklingtal även att främja till assistenter och själva atlan. Det vill säga att det som lägger upp till det att det ska göras en, inte som det är en endevändigar atlan av sjukhusen, men det ska vara en rehabiliteringsatlan. Det ska ta hatt för ötlåntarvun till kycklingen. Det vill säga alla hälsostövna och dagten. Och eisen jag tror att det inte är troblagar som är vänner som uppstandas av det. Och inte Eva står ju att det är en otroligt tung uppgave. Men otroligt områdande uppgave. Vi skulle säga att det här är orska och pengar sätter jag till ändamålet. Och det har vi akkurat lackningslimer till. Det räknar vi att här för att arbeta. Det får inte mer än i detaljerna om det samskipande leiklåten. Så är chatten i uppgåvan till en hälsostarfolke till sjukra vidgeren runt om den personen tar ner in i sjukhusen. Och det är en otroligt tutning av mycket parter, men det är eisen så att det är eisen hese personerna som har öljande tatt tillknutet till sjuklingen och tar överande. Och då är det eisen i hesa funktionen att man kan ta sig om att det kan vara en sjukrafterföring eller en terapeut eller en salarföring som har en leiklåten att standa för att samskipa tja borgarna. Det vill säga att du får beboar hesar uppgavnar och ändamål är att det ska vara lika och socialt som talande om och till kyckling familjen som ska vara i centrum. Jag vill kalla det att han uppgavan tja samskiparen till att vara dirigenter. Alltså en dirigent i en stor orkester han ska sörja för att alla notar. Vi ser var spalt rätt och öll fyllja vi. Och särskilt den att fyra heimkonna är rättligen tuttiga mycket. Vi kommer ska välja och rådgöra och trycka att fackligt tjänst ska vara vettar. Det ska inte vara att en överante som ska ha funnit här och här, men kan överlämna till uppgifterna till en annan. Det ska minnas till heter det till på, det är inte krav. Så det är så att säga att det är även inte att det själva stannar för det eller ha en som kan rådgöra det så är det upp till att ta av det. Som sagt, trycka tvärfackliga samskipande, trycka heldartjänsterna och uppfyllelsen av rehabiliteringsatlandet och så ha nätverksfonder. För en tid sedan så var jag en fond här som det var en lackne och en sjukasyster nerifrån att det var en för dysenifälla. Här som en sjukrafterföring var här som han grejade från så inom specialen och att det här till en kvar tog kunde vara att en sjukling har bruk för att oss. Och här blev telefonnummer utleverat så att det blir ölla väl till ta ett värst i en starve att gångsleden är att komlig. Så att det är något som man bör praktisera långt framåt undan i hälsovården i Danmark. Så att det kanske inte är beinledes lower asset, men det är lower asset i norra, men tar det till Iveskipa lån. Ta så komma vågare. Så att det var så loven om att bröta avsättningar i 20-lån. Här kan det kanske se också uttryckligt vad det är sig om. Här är det, man ser det ständer beinledes i lower texten att det ska sättas en tvärfacklig samskipare. Det ska göras en tvärfacklig samskipare rehabiliteringsatlan, helt än det som står ären som var intervenning. Och två, här ska kycklingar få i boj eller överande som har törv av vitcher en långre tojarskaj. En långre tojarskaj. En hälsofacklig samskipare som kan välja och rådgöra och som har arbetat av att rehabiliteringsatlan blir fyllt. Samskipanen ska fylla upp och trycka att kycklingar får en tvärfacklig sammanskipare vitcher. Och att säga att i lovaruppskotten som är i brötningen i sjukhusversionen, här tar man så tåsar om att göra en samskipare rehabiliteringsatlan
så är det inte bara talan om att du ska ha samskipare, men så har det lagt upp till att pengar skulle sättas av till att öka om talet av ergo och fysioterapeuter. Och här har jag ut från människor Atlandet här som tar mätt att en 4 miljoner skulle sättas av till tandparsten. Men tar man hickar efter en fylgeskriver som ligger i allmänt ute, som hickar efter rehabiliteringsöke, så talet neckförlågt. Och tog i Atlandet och det är nog ut från intervändningar och allt någon. Här är talan om en 16 personer. Men det hoppas vi tar vi i ideallösningen. Men det är så akut lösningen att man sätter några ergofysioterapeuter att rätt in i hälsovård. Och det är lagt upp till att det vi sätter pengar ut till salafröjen. Det vill säga salafröjen ska knyta att sjukhusen. Och det är mätt i människor Atlantet för sjukhuset att det är 830 000 talande. Och eisen har vi så eisen lagt upp till att det skulle sättas 500 miljoner ska sättas av till en talepedagog. Han är inte atkomlig av sjukhusen i det första en lördag. Men som jag har skilt så är det vi först att tjänsten vi checkat utanför. Det är sådana part som vi sjukhuslånet gör. Så kommer vi till uppskott till samtycknar. Uppskott till samtycknar. Det är här som det har heitt, lagt inte heiter av landstyret om att göra en människaratlan och en rehabiliteringslov. Det är inte så att det som vi gör nu vill lägga en lov om en iverskipar rehabiliteringslov. Som nu virkar rehabiliteringsförgen inte som en sammanhängande tvärfaglig skipan. Här ratten du skiltar till borgaren är tryggare att virka att tjänsten. Skipan är löten pettas hunder och imiska skipaner och tog störd att göra en fullföljande rehabiliteringsatlan som nu är. Ska vända åter till talpedagogen, det är inte akkurat här han är den mest områdande funktionen, men han är en av de mest tydliga mycket. Så ligger talpedagogen under särnamn. Alltså det vill säga under mentamalaren. Så kan man också om kvärt är ändamål vet du. Då man också om särnamn så är särnamn attla till bötten. Utgrävning av bötten. Men och bötten får en undervisning från talpedagog. Men och då ska du ha hjälp från en talpedagog så ska du söka. Och alla flesta tillfällen är det nog svärt att det är så opererar jag. Men jag har skilt att onkel gör det privat så. Men det är inte ivast i att bäge salaföjliga rådgivning och talpedagoger är en otroligt tojande pastor av sjukhusen. Lukar väl som nekva era funktioner men man så vi har så valt helt för omfärg att prioritera akkurat tandpast. Avlangar är det så att borgaren som görs allvarliga sjukor tar detta ner mittlen får det inte en nöktande samskipare tjänst. Så säger är det en funktion av personen som inte fungerar hemma så fungerar det inte. Eller tro på att det fungerar. Som sagt, har jag sjuklinkren skal heima sjukhusen i felas för närm öll. Och det är utför till kontaktflaten jag har haft vid överande. Att det är knappt de som får avbyrdna att få allt tänka samman. Omfram allt annat. Och det kan vara en otrolig tropoluppgave. Men så långt det ger det vi glädje. Det är gå vi tan rakta. Men i hesen förn är det öll familjen som är rakt. Det är tørvra politiske målsetting og ræfestkon, og tryggja og hjelp om veikon, og det er ervende en samskipet rehabilitering. Det skal være en lowerfeste ratter. Det vil si at en lowerfeste ratter gjør et smøvlagant for at du kan kære. Og jeg har alltid folk i føren er ganske som bensje for å kære, men enda mål vil jeg kære til å få
tingene er fungere. Hva er det som vi gjør skreft, og hvordan vi kunne gjøre det på beint. Det vil si at en kære er alltid en gave. Det her fast en stedfesting om hvordan skal arbeide vi gjør. Nei, skulle vi frem alle kataloggene velfære samfunnet, så skulle alle trivast og heve det godt. Endamålet er så å få en menninger atlan om hvordan skipa rehabilitering for jo. Og det utrolig områdende er at det er alle vidkommende fagbalkar, AH-balkar, som er vi og i arbeid. Og ikke minst er det utrolig tydninga mye at det er en politisk fylkebalkar som er vi og i arbeid eisende. Det vil si at kører du en politisk fylkebalk inn samstundes, så er det nekv lattar til at de politiske skipene er at sette sånne så tänker fingermäster och hur så du vill ha det. Och eisene det är lättare att föra det fram i löktingen. Så det är förståelse att det är lättare få undertog för en uppskott. Vi skulle ha en iveskipare rehabiliteringslov. Och männingar atlanen och uppskott till samtyckter. Det blir så eisene lagt till för löktingen. Och ändamål är att få ett elåraskift. Vi vil lytte rehabiliteringsøkje førjen opp på et altjå støye, og samfunnslig kappingar først velferdsstøye, som vi kunne gjerne med. Jeg kan være stolt av at vi er førjen vi bygger, og at det er her som ødelig hadde gått. Og men her så gjør vi hvordan her kommer en iveskipet lov, en rehabiliteringslov være. Under her er lov om sjukhusverket, lov om forsørg eller velferdslov. Her er lov om heimatjenest og eldrerøk, det er det som ligger i økjen til kommunen. Og her er så mentamal, skole, og her kunne det så være vinnemal, eisende vinnan inn i reisen. Og om atter til områdene at vi bytja og forstredner til syklingen og familiene, ligamlige, salalige, sosialt. Det må være grunnstøy i en heldertjeneste for en rehabilitering. Og det er så at det er ikke bare en allmenne funter vi får en åren, vi skal løse og kunne og takke sint og halde om, men det er utørselig. Og det forplikter eisen en politisk flokk ta og man har en sånn fond. Og som sagt så har vi 2 utørselig oppskott og ledger for ting. Som nevnt i åren så er det brøyting i løkningslov om sjukhusverket, og så er det oppskott til samtykter. Og i oppskott til samtykter her stender løktinge, heiter og landstør om å fyrreika og ledger for løktinge. En menningar atlan, vi greier visjon og i tørselig målen om samskipet av 2 faglige rehabilitering for førjer. Omframt at letja oppskott for tinge om rehabiliteringslov som trygger retten og skilder til borgar. Henda menningar atlan skal letjast for løktinge til el-åraskift. Det er ikke ivast i at nå har vi varspaljås og rehabiliteringsøkje her der. Men vi at letja oppskott for løktinge så fer rehabiliteringsøkje en av vittjer løktingen. Det er så opp til de politiske flokkene om det vil ta under vi, den brøytingen som er i sjukhuslovene, og om at det tar under vi oppskott til samtykter. Jeg vågner at alle flokkene er etterkommende, og då sådja troblagan og erbjørnger som er i samfunnet. Og et lavere oppskott vil lagt til løktinge, og oppskott til samtykter vil lagt eisene, så fer til en av vanlige vittjer, første vittjer i løktingene, og beie enda i nevnt. Og her som før er det i trivnavnevntene malen var lagt, og trivnavnevnten kommer så vittjer av malen, og her er det opp til hver enkeltan lim at teka alle de innkattlingene som hoksande kan være i samband med
låruppskottet och i kvann mån man vill ha mala lust mer. Så det är inte ivast i att arbeta i färdiggångt. Låruppskottene, vi undertöker för samla om tinkpaltje. Sambandslösningen lägger uppskottet fram i det. Så att ha i första vidtjärverer så kunde ganska en för att kunna fylla möjliga fylla vi hver gång 4 år. Och jag hoppas att vi försen lär kunna avviska det tinklim som är om att det färre en goda och säkliga vidtjär av lagtid. Och att vi ända vi att få en iverskipa rehabiliteringslov i förrjun. Og ikke minst halte jeg at vi skulle være hvis ikke var benchen for at hitje etter de loven som vi har ved det, vi at enda skal hitje etter om det er godt nok. Og alle stedene hver ferdigst her som en ergoterapeut eller en fysioterapeut så vi har sagt få lovene om hjelpbare enda skal. Her som det skal være mulig for ødlån å få fætter i en hjelpertal. Så at det er for å være min avheten om at vi tar positivt og ikke etter tørvunnsja hva det er som borgere vil ha, og ikke etter nekvåføren som det har gjort etter hva du Jottan sier. Og i sørste enda det en utrøsla for landet om vi ikke gjør, eller vi spør. Så jeg håper til at tid i det, her finnes jeg fætan av hva atlan og at det ikke bare førvår år, men at jeg nå kan hanta varer, oppskådene, til løgtunnsje til en gåvidt. Takk for det, Rosa. Ja, jeg kan lukka si at det er oppskottene, sammen vi har framløvene, og det har lagt ut av heimasynet i sambandsløsene, så hvis man vil videre mer om det, så og videoklipp øysene fra strøyming, ja, så det er til å sette seg mer noe i det her. Dette var så det endelig, og det var bare som lukka som kommer at slått etter det. Ja, takk for det, og en øyne for denne, stor takk til Klaus. Det har kommet hele veien fra Aarhus, hjem til Færøerne, og holdt en her forelesning. Og til Selbjørk, og Raus ikke minst, og øyne sambandsskrivstående, som fyrskipet der. Og jeg må bare si at det som jeg sier etter vi nå, at alle er samt om at det skal gjøres, og de input man finner ikke bare under fyrrøringen, og de avheten man finner, og de folk som man prater vi her i det, så løsnarorgisen høldar hoksanen, og til oss det som Klaus med til Anna styrker okken i trunnet om, at det er tannveien vi skulle hoksa, til det snørs ikke bare om at vi skulle få det organisatorisk av rikken, det snørs om borgeren, det er han som skal få avgavan av det, og til tannveien vi da er hoksa, og vi har mulig å hoksa i fargen i det, av nødtjon, og jeg vevner jeg vidt i september 2020 kan komme ned til Aarhus, til den der Rehabiliterings World Congress, og læra resten av verden om hvordan vi øyer skipan. Det må vi være, og nå vil jeg bare sende en avgjørende ut til tikkene, at akkurat parter som ikke har ligget etter, vi vil gjøre de nye ressursene til at oppraffe seg til øke, så er det at vi sett i versk, men færre tid nå øyne ut hver sin og leie, og mye politikerne, og sier dette må man gjøre, så vi klarer ikke ansamhet, altså vi tenker man ikke sammenløsning, klarer ikke ansamhet å få et jøkken lagt inn noen. Vi har rent ikke gjort det til noe politisk prosjekt som så, men til at sambandet som vittig ja, jeg skal kanskje først og fremst Rosa for det. De har arbeidet bare som landstyrskvinne hardt for som målen, men ta bare så ikke oppbakning for det, og lagt inn noen. Men jeg vågner at han oppbakning nå, og sambandslokken har sett seg for det, at vi skulle opprafeste, ja, bare i Halsøy øke, og ta øke rundt om her, og vi har sagt at om vi får ta makt som det var akt, så opprafester vi 30 millioner per år, det vil si vi vel skal det 120 millioner eik eller et øke, omframt vanliga framskrivningar som vi känner alltid. Så min A-artikeln ska vara färna ut och mycket politiska skipanna, så trycker vi på att vi får som målen fram. Så det är upplagt, det skulle bara göras och klara vid i färgen att sätta det i versk
och ha en hållta rattlan och skapa det hela människa och vi har hört allt om hur så viktigt det är så trycker vi vid som samfunnet är stora vinnare. Så en för när tack för det alltsammans.